so jidi ni mapanua ukobom paye no eso di kan check wakodia ekura wo uni weapon ukoko ntokwa obade hu yembo amen na no be munu nyanti a edifo trofo aba atonton niema because omo pese e be hye onyanko akodia because wo hye onyanko akodia unyisu sobro so oyo unyisu kodie wokosu ya unyusu a friend say akutu unyusu aburo akwankyere unyusu body akwankyere onni nyankopon akodie nti na wonye protection free aburom na mo se wotie de bible aka no dia na we follow the principles of Almighty God Yahweh odofo wotie mi hwe uhu obi su galon a obehunu se ofia konfofie wonyankopon fa bula bia mo bia so onko no mu nsu bula wodema na sam yesu bia nsu so wa mie bula so okaba bu ni oka wasam 7 yakojon tie de babu kan ye odofo mi see tie chokonkwa sam no babu wasam no ka mu do John chapter 7 verse 37 was enkwansio hu boshe na de di echire adenti na moda da nyame so su komu di obi a amra mi ncheme no nsuo said ya trust am kai no yo jimi die no enkwansu bontene ebesine afini yam ana mo bia bula so no enkwansu bontene he's talking about the word of God. Yes. Oh yes, of course. When the fa nyango ponti ase odini mbechi ampa my brother nyango pon mati ase nyango pon man say yo e na untimi furu ni pankosi awie ya mo attack no nya ja mo che no min se kutongo mu church members ani wo church members ne ni adan abie na so mu so abie yes o ka so betima da ni pankosi awie ya attack mo enu afri obodi man timi nyina samu ni amen among anti duam anti boom among and you know potri e fi abosom so yes orofo wo tie twokoko be kase mu ache yes babu asam we be boa basa be mpaduasa atemu odani du a obenya kontapabu eni ade etene asam ne ba woncha ba boa motina ba brobotene won fa nkyere entetekwa babu si fa nkyere entetekwa ni tie abrantie so abrantie wo tie me na so ode nya adwempa ba boa motima nya adwempa eto onyansafo tie asam na meka no na ninim de no so wonim de no so wonim di fo so tie asam no no fa nya tempa nyankopon na atwa asam na ma yes be pam chaw be nya printing press da bi anya me printing bible da bi a nya me chiro ye eti ma kwan na bible ne nya dan enkasa oye na me quotation mi na bo wachi a kofa blade na twa wo de ni firi ho me de na mi ntwa da bi tifrim sami ya one way preacher ka de be twa no no agya to say nya sa na apostle kwa me dwere me ho nyankopon manu aseta wi a wo sami but you nyanko pasam and America. So me ban na betra America with that quotation here. And I can say papa yo kasa yi. Na mo quotation na da kasa. Me quote ntwene. What happens what you say quotation ka boa. Me nya bo ni mfim na me fa hwansha ho. Quotation ka kwase a me kasa ni mfiri ho. Me nyi kwase ni mfiri ho. Na me fa de na nsha ho kire me de me fa nsha ho. Kire me de me fa nsha ho. Kire me de me fa nsha anam. Quotation so manya ho asomuka. Say so frown to ma. Mini babu no pan fere frown to ma. Me na me go frown to ma. Na I told the people so much say mini nyansa che do no boss no ba asase no. Mini nyansa che creator no. To the bia so for be fra as jaba mo hiram won. Mo hiram pa won. Ampa. Mo chemo. Eno de. Yeah, bi nim say do achemo. Mi nim say do ai dan achemo. Mi nim say do achemo sa. Provocation so come on na me radio bi. Verse number 7. What's okwasia? What's okwasia? Wanu ne wo saye. Wanu ne wo saye. Wanu fafa. Ya mi nyi kwasia di free ho. Mi nyi da. Etneka ni papa. Ni wabla wan tweni papa papa. Quotation wo je quotation bi. Verse 18. Proverbs 18. Verse number 7. Verse 7. Okwasia no. What's okwasia wanu? Ene ne saye. Eno ne wo saye. Wanu fafa. Wanu asam. Ena ye okra fidie. Ena ye okra fidie. Wan fa asam na nya dwuma. Ana samna you yes kawanu tum nukunim kwanu tum na yanka samno yes and ye be preach afa the Amour of God Yahweh obade nyankopon akodi a wode amayen yes odofo obetima sha wode amabọ mpa yo yes so kita akodi no nko ade betimi abo nukunim adeti na so force ye nshi o nko asere abo mpa ye eti da so for ni be wumba fa he
Who how to pray? Debbie. What you mean sorry mom power there? Me see me start here. Me do flack with you. Edward Buffet will do baby no. If one yakudia no one nantiakudia no. One nantiakudia no match so with my bompire. Yes. Never pama your Brian from Mompire. Look him. Match me the bank will teach you. I'll go to the town way. Papa's will be in the gate. Town way. My child brandy petras a bomb. A digital or the bompire. Yes. My child pabon said Bible church pepe. Yes. Yen free. Yes. Me bomb me the so board. You'll be in Sana this one. Debbie. You won't give me no say Papa Solasane. You know your mom boy home fan call. Oh. I don't know, very simple. When you are empty, or be just say, I'll quite me a good prayer. Mimbe good prayer. Share. Mimbe. About the Evangelist. Amen. Omyakum. Amen. Nanisutia, Nasamna, Emma when you sutia. Amen. Wow. Amen. You can't babble. I'll see Yaku Park with your Proverbs 19. Verse chapter 19. Verse 23. Verse number 23. I said, yeah. What's it? I sudo. I said, oh, Yanko Pade. Nisudo. I said, yeah. Nisudo. What Yanko Pong, I could get the car with Emma Woody. Was in the slow. Edu obi konkwam. And I do only Papa Conkom. Na obi okuremu no. No be okite Yanko slow mono. Oba me ada. Oba me I then ada. Boni bi enkan. Boni bi enkan. Oso first one for when yadwuma. Nemu so obeda no anyanya fa ho didi a babagire kala na kwasa enwo dem. Yeah. AGYEMANG. Yes. Papa. AGYEMANG complete. Me na me ka kire. And the thing Yanko pankasa ma already made. Say when na fa so a obetimi ada. Ma o tamfo ntimi nyam. What's the main fan on Yajuma? Num Betty Quasra. You question was soon. You home, this one, Genom, you chia, you boas in it. And a Mubedi and Wachi. And now we're between Wakodia, Debbie, and the sanity was so funny to do with Wako Boniso. Yes, Mr. Bob, but about Shawa Kodia. Yes. Yes, what did you I put you through a town for some. Yes. To be found by Bompire, as always, we are complete. Yes. We are complete armed. Yes. Armed. Yes. We are full armed. Yeah. What dress here? Yes. Ubabin Tower. Debbie. Hallelujah. Amen. And I'm with you. I am Srasra. But you broke. Oh. But you go to your bed to quarry. You cross la for Pietro Bra. Makudiani. And your mother. Yes. Right now, for one intimacy that. And I'm assuming. And you're the Batima so that. Debbie. Because I'm not Sumami. Debbie. About your mantias. Amen. Who to me, Champion. Mese mo draw sa kwancha no bu maburo ni mu mo anonte oni mu so gro so aye no akwancha de ene me asam ne nkoda e twe fa ne twema de won twema me da ana ma mase be twema me hallelujah me peso body the creator mo no be twe den ama me na ne manso be temase wotimi mfulo mu nkosi awie ya da body of the count. Amen. Bible itself say on never portrait jump on the suro. And will be conquered. And I do the pakon come. O the power cremo. No ni po kita yan kupo nyami suro mu no. Obemiada. Onu say di pakon no so ya woni be me adan nyanya so da kono djuma. Boni bianka no. Boni bianka no da. Odofo Nyankopon ma sakodie wei. Wo se me mpesuro. Me bodwaman. Me bokro no. Me jantasam. Me yaza. San kwase ade no na ekoso owiase. San niema wemu di. Hallelujah. Edwo how ni dagire ba sue nipa. Onua dofo wutie mi na se obetwe firi wo betwe wo firi san nyama funu mu a. Na be nyame suro ba so. No ma say ade ti na brand eja wi ni mi suro Nyankopon. Me mpese me ni Nyankopon be nya problem. That is the reason why ti amatwe wo firi san nyama we. Slowly back to one condom. Was you better? Oba me ada asori akwa dwuma. Boni bia den enkaw. So for teach way. Na check me man for when adwuma. Ono ye no ato nkan. Ana se me wo ayi we. Opa 20. Me wo we. Me wo nsuo we. Me wo we. Wo bana be to we ya. Wo ba du efra we. Na du efra we. And so for check me so mom pipe on. Also be an pagano oil. Praise God. Oil no. Sabo be we oil. Ni pechin, but ni big dim fumpa. Adan ya okopo ni bi adan ato. Cause na hodi na so body be na no asam a. I just what here for oil so. Anya no kra. Ya nyankopon ya so no on tetuam. One to bathroom. One your bathroom nyankopon. Was so funny if you couldn't know about to Yankopon. One or two twum. Yes, Yankopon boss bus. I want to twum. Hallelujah. Amen. Babu Bachawa Kodiano. Yes, I put you in Baba Castle be out the book of Ephesians, chapter 6, verses number 10. Ephesians chapter 6, verse number 10. I said, who from a townful? Also, who from a townful? Yes. Did you be a so a townful? Oh, yes. Did you from us more a townful? I will see your home from a townful. Yankobabu, dear children. Was it dear? Mamma Hunyading. Mamma Hunyading. Running a hoarding to me. Yakupon now what did to me? Musha Yakupa Kundiana. Hallelujah. Amen. When Yankupon
se men kan cha wo se hu mfa matamfo na de die chire mo ma ho nya den yam ya ho nya den erade na ho den tumi mo fo peja o we wo sra ho ba ya den hwe wa wanya ba bi di ahye wo sra we ya wo ho ba ya den jiwe kwasan wo de me sticker we ho odin wom aje na mo chire ya afofo de na mo chire mentamo me tom wa twadi ampoya wo jire hwe wo ya na dwuma no nyankopɔ twadi ampoya wo mfrɛ wa fa wo me for don't call yourself what when you miss ko pa ba bi na tra adwuma ma adwuma na yedin yenda tuntu doin yenda baje ko sra yi ama ne tumi akotra sticker na be ka se wo nyi se nyame tumi my brother munya ja mo kira no Uni pananum to me and my family sticker. And then stick and go for such a one. Let's stick and one for such a one. Never posting the person on the book. Okay, the book of Proverbs chapter 8, verse 31. Right, chapter 8. I jawajo. Verse 31. Many Jew me so. Me part the creator and the kind about the kind. Many Jew me so. Many can only pam me yes stick am the beat. What's in upon the can only pam yes stick am the beat. It is all catch to me was stick anyone. No trade jam pot so well. So the 2 body panel buying. No more the question stick am with ya and the more yas sign young upon the soup and in the buying. Yes. More yas send the soon in the buying. Yes. They did not be to me be chili per area. Let 2 minute buy no. Or who ni pando or cochinary. But who stick and what done it? I saw me person catch Areho. I could you pano so. I could you was stick and him. Must you mean you well? Woman warning. Master for 1 and 20. Yeah, can you do that? Mammy, I'm who for. Yeah, only something new for. Yeah. Casache, my casache, and come out for me, rough. Casache no be say apostle preacher de ko. You bet dream well. Na come the Bible be bam rough. But you for san come. Amen. Na mo ni so ntamo. Amen. Ne ma ana mo yira wo mo. Bible say mo nhye nyankopɔ akodi nyina na motumi agina ɛno ne ebetumi agina ɛne ɔbonsam na ɛda yɛ de asie so for say yes o turn oil ase watimi ne bonsam de asie nya no kura dabi anya no kura otom da kasa me nko efi sɛ ɛnyɛ yɛ ni mogya no hunam na wasi ɛnyɛ yɛ nim hunam ɛni mogya na ɛnya mogya and it means battle no and your physical battle. I just don't go to physical thing. Also for next year. Also for Buddha watch last one. Now the physical battle no dia. Hallelujah. Amen. One man so for them pass. Oh yes. Oh battle no. Oh yes. Also for anything kunim. Oh yeah. I want to talk about yes. Now we lose. Ba. No gusu di ba. Read the Bible. What's it? I said yeah. Name ye ni mpeninie. Number 1. Ya ni dia. Mpeninie. Tumidie wiase sumu atumfo wiase sumu imu dan atumfo ni ahohommɔne e wo soro ani ahohommɔne e wo soro ye ni won anya eni omu na anya mpacho nkrofo na anu omokono rank na no odin battle we ye di nkutoku dabi ye be na ne di asrawo battle ye di nkutoku dabi na hommɔne abayifo nyoma na to nkutoku omo a ye di nkutoku dabi we ye di kosuako dabi ye di buako dabi ya mo adua se battle ye David and Goliath ntokwa ni bi dabi da on dey pure physical physical otwe jump e dey na atom ama o wo face first way spiritual battle no anu makoto kotokuro etu so fonte wie na ato na dem na mko bu kwaya kasabrenka munya bro kasabe mu aburo nkwa SOS ha akoto dade wa betrasam fm se wo ku utwa watamfo dem woni so briw den na kwaso yi ukoko si dwam na ye waso wo bo anya mema na wonya wo dia sure asie mo bia ni so teno oh yes mesi tokwa no se nya wonam ko no atwe kotokuro dabi watwe sikai dabi watwe aya spiritual battle ya physical way ya wasikai ya de ko no kra also for to be gather church members what you organize them to kwato dade way we you very wicked now to be from kofuo enkodo Tim from kodo we are very wicked papa church members go bia kwato dade bi dade muno so dade muno waso di dada ba enye dwuma anya nam
Temuno. We are not just daddy no go bisa say. Mo daddy na mo de kwa oji go awan. How so we go market? Odi yes. Share. Wo pa mo go bisa say go. O ma say twom wa dan aton. Hey, business upon business. A spiritual battle than the physical battle. Was it the Amour of God Yahweh? Yes. Amour of God Yahweh. Yes. What nyanko po dia? Yes. My brother yanko. Verse number 13. Was it akundie? Was it then? Akundie. Was it akundie? Yes, the Amour nankasani. The Amour nankasani. Was yenti? Of when ye behwe. Obi biara wo tie me. Wo wo dem a. Yeah. Wo dem a. Onyanko po bedresso. Obedresso. Full armed. Obedresso. Yes. Obedresso. Yes. In spiritual dressing. Oh yes. It is all who preaching that and it here. Yeah. Obedresso. Dressing in here. Yenti. Was it na yenti? Munshe nyankopon akudie na. Yenti nyankopon akudie na watumi agina. Na watumi agina. Edabonim. Na moyo ni nyina wi a. Na so wo ye ni nyina wi a. Mo agina ho. Eti fe obema overall. Ti gina ho. And am dia to screen so no. Yes. No agina ho. Mo nyina ho. Gina ho. Mo fa no kra mbɔ mo asene. Number 1. Ose fa no kra den. Ɛbɔ wasene. Eti na me pacha nkoto dade o. Dabi o. No kra unya no kwafo a. Uni belt. Unya no kwafo a. Me so unya uni belt. Watade be hojo. Watade ni be hojo. Be bro. Eti now me ma over rush. Yeah. No se bet ni ehia kase and unu kredi. Yes. It is before abesore say wo bomb paye no. Unu kredi te san. Unu kredi te san. Nya po twedi ampo Yahweh no. My brother, we ekita bruso. Ampa. Babu ni ni. We ni kofa bibia me bata ho. Eni nya we su be ma medi yie. Eni we su be ma ma de medi hia. Eni yesa wa apostle kwad me wo de ye de we brands we de yie. Send you wouldn't babu we say ya didn't now nkwa babu. Me nkwa babu. Na me nya wiase ne me nya me hwe me kan fa so be ne me nya. So bi ani so. Fa so be ne me nya. Yankwa no. Yankwa fan. Nyanko pass me yakwa no. Yakwa no. Now do train mu fiko sa. Na me nche mu sai. Me nche mu sai. Obadi en fani sankan. Amen. Obadi na sam ni. Wasi gidi ni bia nsori nyina ho. Mo fa no kra mo masene. No obedress. It will first will ma bet. Yes. Obet ni. Obet ye no kre. It is a wo. Once I didn't spiritual. It is we no powerful. It means obet ye tight. Obet ye tight. Into do taza senya dai. E wojo. We street. E wojo. We skirt. E wojo. Unika e wojo. Read the Bible for me. Move shatini ni Bible kasa efe training katabo ni overall. Yes. Training abrabo kron. Who di nyako pomlan sem du so. E mokro no eniewu nsawa de mo ni mra de. Training to ka Bible na. Bible kasa mo Deuteronomy achirawo. O se mra ye di so a. Deuteronomy chapter 6 verse 25. Verse 25. Na se ye hwedi mo na sam no. Asa menu mienu ye hwedi edan. Ye di mo na sam. Ye di Yes. Munshe. Overall. So be she nyanko pomra. Overall. We are not in no cry then. Abo wasene. Abo overall. We dey about training. We dey no cry. Be so. Hallelujah. Amen. It's not the no cry bet no. We dey about embrace some that we dis na mo training. Yeah. And so what one so what there. Am I training? Yes. Na we dey no cry then. Abo. Psalm 119. Psalm 119 Bible no. Verse 172. 172. Me touch my bed wasam so. Nyako person odan. O say me touch my bed wasam so. Me touch my bed odan. I bet you wasam so. Na o man sam no. Na o man sam no. I tell na yampa. I tell ni yampa. Eti nyam cho ba bi. Yes. No ni nyako pon man sam. And you overall. Yes.
Men prayer camp bia. Oh yes. We are fully then armed. Revelation 19. Okay, Revelation 19. Verse 8. Verse 8. Ya den nyinapa. What's it then? En nyinapa. What did then nyinapa? Nyinapa. Ehwa fita. En nyinapa. Ehwa then. Ehwa nyinapa. Ehwa fita. Ehwa tie. Ehwa tie. Ene ye die fura mo. Ene ye die fura ye. Na nyinapa no. Na nyinapa no. Eno no ye hotifo training. Ahotifo den training. Na training to free den. Hallelujah. Amen. Until that. Bible na kasa no. Man kon won kasa. Na munya ndontro mu niama no. Nyankom komu niama ton. Na mfati ni akodi ni church members no. No so for one day. Oh yes. Ninja babo an say. My church members in Bible, they know how to pray. Yeah. And say me ko say na manimu. Don't pray for me. Yes. Na some you say give me ko no me meet me a. Because I am manimu am hana babo. But do one pie and hapo. Yes. Obadi amanti asem. Amen. Ofani senka. Ana just say mambo ma no. Wo pase de bi abo ma ne de bi onya kwantwa. Ah niti. Enwa. No. Hallelujah. Amen. Obadi amanti asem no. Amen. Bible say tini akodi no. Yes. En katabo no. Yes. Eye unyankopon mra nsam odi ama wo. En uya wo de no kure bet na de. Abu. Se de be enhodo. Efeti edu atwa so be. Yo. Mumfa asumbe asempa no ahodaso. Efei mumfa shemunan. Ye fa sunye na asempa de. Ahodaso no. Enfa shemunan. Now the head asempa na ahodaso. So untwum so nyankopon asem no. De bia. So the word of God no. Yeah. But the okuremu no. Tune AGYEMANG ho. Ebiana na do. Into kind Joshua chapter 1 verses number 5 at Bible asem doka ho. Joshua chapter 1. Joshua 1 verse 8. Verse 8. Ye to obadi nyankopon asem. Emma me everyone nyankopon asem we. Emma asem we. Everyone Emma we infiri oni. Dwene ho. Dwene nyankopon asem ho. Ebiana na do. Yana na jo. Na wahwa yo. De watchiro mu nyina. Eno na wakwa be ye jo. Abono tezi esi o se tingalo. Yay! We dinsi for mo bi so onye dinsi. Simple. What it abama. One use what it abama. Fanye mi mbata nyankopon asem ho. Hwe de Bible ne kai. It would the ahodaso a. Asempa no ahodaso be hye wo nan. Eno mpabo hye wo nan. Yes. Eno mpabo. Eti metreso. TV from fanto so eti overall no. Yes. Overall na baba ye wo training katabo. That is the commandment of Almighty God. Yes. Na sama wudi so no. Yes. The commandment are you overall. Yeah. Afei o say mpabo hye wo no. Ese mpabo no ye nyankopon asem ahodaso. Yes. Mpacho say ni acho me chon say ho. Say ni acho ho no. Yeah, that is the feet of peace. Yeah. Asundwe we don't want to asem no. Yes. Wo mo asundwe obadi amanti asem. Amen. Ene fe yenko ready to aso bet so ye den. Ene. Bet so ye den. The bet of what? The belt of truth. The bet of truth. Yes. The bet of truth. Ono kre na dia bo uwem. Hallelujah. Amen. Kwaso Ye toaso. Ni nyina chi no. Ni nyina chi no. Munkura gidie chema. Fe ubefa gidie den. Echem Gidie a wadi Yesu Kristo adi no. Yes. Oni ya chi nkwa Messiah. Yes. Ya chi nkwa Messiah ni gidie chem. Gidie chem. Amuni tumi die dum obonifo no bema edere dum bem obonifo no bema edere eti ubefa ya ginkwa Yesu Kristo gidie wadi edi na ade ba ya wo cham. Yes. And we your shield of faith. Gidie me gidi se sanje wa agba amnya djuma da. Yes. Wona zani me sia diremu me nyintum. Yes. Udi gidie na oja tumi asore no me pompa na zani me sia diremu e break ya pambiara opo udi gidie wa gidi no so for say gidie no fa kwa gidi what one gidi woni nkuto bottle no sesay ne sticker ni sesay ne calendar ne powder ni and so for yeti TV for bunya dey for so for yeti so yeti oka wa ko fa lifting dey e no bet make one drum o try one drum yo body we mabo nyankopon fie na eye breakfast na say baby amadu no obedi dwa ma yehu so obedi dwa we businessman ma yehu no keke enye money so we business ko pestos ni bi na je simple ko cash yakra ko kantamanto na ko ji stores ni bi na bi amudi aduni kaso se nyankopon pa no we nyankopon ne ba Yesu Kristo Messiah okwaso ne ko bu nkrofo bi o ye we ne mesi wa so dem yanko John John she de ba kai John chapter 2 ko
verse 14. Verse number 14. Kwaso. Yesu pama edwadifo fia. Yesu ko pama edwadifo fia so fie. Okohu omo moton ene. Okohu nkofo atonton niam wa so fie. Eni nyane mo no dama. Mo di nyane mo no ma ne mpanchi na. Eni sikasafo wo so oti ya so fie ho. Sika ho omo exchange money. Odi huma yempre. Mo pa homa no de yempre aba. Odi pamo mo nyina. Krisi altar no so. Yesu come and see pieces. Na so penya pam prada. Wona pam apade. Say suom so ani. Omachi prada no we hura for win no we hura fa no we hura fa. Pamo mo fia so fie ho. Pamo mo nyina fia so fie ho no. Eno hwie sikasafo sika mo yi. Es kan yes kapa pent. Yesu hwie bi. Eno ke poni buto yi. Yesu na waji collection because now Judas Iscariot no Yesu Christ on financial controller. Yes. Judas no Jesus Messiah the financial controller. Yes. And so no says way enyes kapa penti once so hwie to gui eno ka poni butu ye eno so wono otomo no ton san dem waso dem waso mo fa ye mu free afọ mo fa ye mu free hanko mo nye meja fie adwadifo fie marketplace mo na wada ni supermarket ye ka mo ntie yen mo mfantata yen Dani Nyankopon fie supermarket. When me na me tro go ba me a printing press. Ah wo baba buafu. Hwe na mi ode hwe me. Why you bufu sam? Bufu. Ye tini what? Ba man ti ase ma. Amen. Fofo no apamo daba no. Wa fra mi aka che mi o. Yes. Arewo. Who so tie mi? Eju apam no. Master di improve ready. Yes. Yay! Oh, Jedia boya wo ya mobo. Amen. O man ti asemra. Amen. O man zankam. Amen. My brother, asam sana te pepe yeja. Etofio na bala edibadi nipam. Oba de fan zankam. Hwe babu na menko. Who kind to aso a? O se benka say. Na mumfa enkwaje dade che. Eti unya fa overall no she. Yes. Uwie na de obet no problem. Overall ni ye ukita Nyankopon asem no kuram. Yes. Kita ne mlansam dum ene be mu aye trene. Emfa trene nkwan kasa. Dabi. Na dibi obi ye bibi aso efa no trene ni. Yes. De oye na match no e wo Deuteronomy 6:25 no. Yes. So o se se mu di me mlansam so a. Said ye share mo na. Said ye me share mo no. E be mo ya trene fo. Be mo ya trene fo. Yes. Ntinu bibi be ye bibi anse ya fraud. E for men ka trene na so for preacher e no nia. Ye ya trene fo ye do che. Yeah, practice. Abone kasa kire. Was it overall no ahye? Yeah. We had no kre abom. Abom. Any member body na patwa physical things. Dabi. Abba. E dey no so for person be chema church members ni be e be ye fully armed. On be hihye san nyema we. On be do ma bra bo ni be wuram. Oh yes. Hwe babu na menko. We are not the gidi awaji ya ti kwa Yesu edi. Edi akasa. Yesu gi awaji na echem. Echem no. Enyeye enyina akudie we enyina we nyese chai oboa Yesu dirim me twam me see dirim hallelujah amen chai na se tatoba na jijeri ye de chai na diaje Kebabu na munko. Who can't was what? What's the name? For enkwaje dadie che. Now the enkwaje dadie che. Yes. O de dadie che. Enkwaje dadie che. Yes. Na dia shouti. Ono no di saade we be shaw. Yes. Say the buy your two people enkauti. Ye wie ne bisa se hwan ne prophet saade. Oh yes. Wo do hu wura mu a no for body di power na ma. Kebabu na munko. Any honhom nkrante. For ma honhom nkrante. Ai ni Nyankopon asem. Only the word of God. Wow. Na odi human grante na ebe twitwa ya tro say na de twa ya tro say na de twa ya tro say na ye Yesu Kristo Nazarene Messiah oni Satan hia ye no je no de twa Satan odi grante bi ne twa no the word of God no de twa ye nhwe do de twa Matthew 4:1 Matthew chapter 4 verse 1 Yesu so hwe o say Yesu Nazarene Messiah no so hwe ana hohom de Yesu ko asira so o say hohom de Yesu ko asira so sa obonsam enkoso ne hwe obonsam enkoso ne hwe odemu adadua na fasting 40 days and 40 nights ebiana na nature accommodate na adwukwae accommodate no accommodate yaje nkwa no osefo ne ba ne nchen no osefo ne ba ne nchen ebe se ne se sa oni Nyankopon ba no a kasa na oboyin na ne pa no kasa ma oboyin na ne pa no obua se ne se ahona jinkwa no hallelujah amen asem pa ne se ka ni kura no say the true challenge ayo how be ba e dia hwe no de betwa mu e ya twene se Yesu Nazarene Messiah Yeshua Messiah
kotu ni ka kire ne say ya twere say enye pa no nkoso eno nipa nam so ebetena se na mom asem bia efro nyankopɔn num eno nipa di so obenya nkwa wode sika ne twa Satan asem na to atwe adofo nkuto na sofo ndema no asem na di twam wan fa nyankopɔn asem mu na tan sister oko mission house wono oko asori fie na sofo ka che osa kanchere so besa wono nyame asem ben na de kudi timi twa asa de mu a otimi ko pagya otomo timi bo bento akase ese wa mana saw keke kwa tam bento abozi wan no kwa asori fie bento esi en fansa mema wo emma una manio ebi so si ye twane bento abozi wan ya so si ni on man no se why very smart yes ye twane bento twane wan back obadi ehu ye mobo amen wentie nya nyanko pase sofo gbai babu ba bienu akase yesu sa obi timi ma onsame ba ba bienu peter sa obi timi ma onsame ba ba bienu ho awurade twetwe mpoye we hu ye mobo amen o say o dia sam ne eye dai eyi ano Satan so yina no ono so ni mba ana obonsam ni ko krokunkun odni ko gina asori fie tifi ana o se ne se ana ka che ne se sa wonu nyankopon pa no a to twere fam no atwere se all the time bia no Satan so pa oba okoba abu mu a on so oped the word of God negative. But negative ones it will be biara or attacking nyame asem bia on also kan bible on kind positive negative or negative and am nyankopon no kra no acho ase no ko negative for positive yina no Satan so kotu pa tina give for to for quotation bia no be quotation bia onyankopon man one day bia ode ye no be ya fa wa fasa quotation no de abaye bibi de tiamo no wa de odi hweba na mko sa wonu nyankopon bana so oni nyankopon bana to twere fam Satan na ka che no muntie ya dem kwa mi se ya na wa twere se o se Satan na ko to se ya twere se wuti obehye na bafo o mama so won se won fa na yapefo I quote from Psalms cause where ana yesu se say yesu Nazareth ni se aka che ne se wa twere biom se ya twere obiom se enso awrade onyankopon hwe awrade onyankopon ya wenhwe timi nso ne hwe odi atwam se ten odofo otwedie mpo ya we dressing na me dress won no yes empio huhu ni hunamu ma amen bomadi se bompo se otwedie mpo boa me na mintimi ni wasam so mintimi ni o man sam so na mintimi wie abrabo training ma me no kre due swa na me fa mama sene mama sum due mpa bo anya dan enhyemenai na me ni panyina ntam mra sum due do no so ni me oni me ntam nya sum due no ono do onfa nko ba me de mitirimu fine fashion online mama wasam ni nkura mama ugidie echem nkura na bibi ba metimi de agina na mama wasam nkra ntan so a osefo no sori a me de betwitwa asai eti ochem eye ugidie o shield no ana wasam nyankopon sam ene nkra ntan eti otoa na de nkra ntan utwa paguna otoa na so de gigina agi oto bibi agbo wa otre ne nkata bo nti enka what a protection enka chemi shawunti oto bibi bo ti anya dai enka what a protection onu kra no so bo wasemi nti bibi enka na sa bre wuni no kre na won sha tre ne nkata bo yi ebe de na nko wi aso fie bi mo so fo no mfa enkuto so proso oil so oton yesu moja beji bi konom nem protect o adit so for mum ye ntichi ma church members nem fa huma katabo ne nhye ye ntimi nanto no kura kwan so nobody ni mum protect and dance mo de ba ya tonton enie sister fractionity preach na me preach ni ye fraction train yan katabo wate fraction fa no kura ba wasene wate fraction fa gigi ni china papa wate fa samani ya kana na so for ne pese otwon quotation bi me papa na quotation be 40 anu na sam no wo fanante na mas peace asumbi na woni obi ara ntam na so de gina so ntimi nkunimu a twese ntimi twese wo gina we bi bia full arm yetu bibi enkaw kasala menko yes to ka babo no asi Ephesians asi but kwa when we are ready wa kan Proverbs
14 verse 26. Okay. Verse chapter 14. Verse number 26. Yeah, 14:26. Yeto abadi nyankopon. What's in Kasai? What's Ewrade surom? What's when Nyankopon say ni suro? Ewa hodaso. Ni suro wadi ayin. Ahodaso. Ni suro ahodaso. Ah, emu aden. Ah, emu aden. Obe gwan kwabia amane ma. Na ye be gwan kwabia ma no. Oni ye be otalu achi so be no kredi na wo ni ntam nti. Ewrade suro ye nkoso kine. Na ni suro ni ye nkoso tire. Ah, odi kweti owo fidie. Ah, ye di kweti owo fidie. Yes. So for my church member ni suro Nyankopon mom. Yes. No fe kweti owo fidie. Yes. That's also what magic you change to the call. Na be na kweti owo fidie. It is not true. Enye no kura. Enye no kura. Enye no kura. So nitin ye wie sai. Na baba wie ni sai. Na di chat. Aye business upon business. Omo tontonye mo kan second Corinthians chapter 2:17. Second Corinthians 2:17. 2. Aye. Verse number 17. Usu we are not kan for mama Ephesians. Okay. We are not kan Isaiah chapter 5:27. Okay. Osiyende. Osna make us tiaye. Ko we are not kan ko Yente so mu pia. Osi yen me catch your plane. Yen nye adwene se ye be ye asofo no a. Wonam tonton Nyankopon asam no o. Nemo no se wona ye pese ye kanyame ye se wona ye yam kasa ye yam kasa awo Nyankopon asam no ye kasa Kristo Yesu kasa ya jimpo ya shoa me se dirim awo Nyankopon twediampo ya wedirim. Romans chapter 10 verse number 17 enie na afei enie na se mi kasa idie gidie free asenka nu na asenka no na sen gidie a wo gidie free asenka nu na asenka no enam Kristo asenso na eba asenso na eba enam nkuto so dabi na nyima no nsi bone dabi penkuto dodo atuto ni nyina ho tuma power tom mesi COVID-19 by na unsa so foni ni power bia do nkuto onfa kwasa COVID-19 ye onfa kwasa corona onfa kwasa corona ni ere do to mfuturo pada onfa ko na corona na aba na onfa ko yimfiri ho omuntu atise ehu enwo tuma pa power bia nim tumi bia nim omabu ache ayapobo oba de mfa ne ho sram na so na nim tie mra wa bra bom wo ba bia one nam no nya wakodie apagu oni sikan obu ni dade mpaboa obeta wura gutu pieto wrawraw no overall so apagu uni check that get to be and show and your bobby a bit through few una na ukrom e be full grom be bo power keja Nyankopon twediampon say and the teaching some family was say topic is say the Amour of God Yahweh o Nyankopon akodi sabra we fully what dress ye what dress ye fede na de kwasra body asase anam on dress ye ntina o pe protection every osofo bi enema bim ti ko ase me wa kwankire koto peteta krabra achigidi achi ne ko pedu krom nsuo me fam frafra na me oyi bia me dia fi we aba san kwase asem wo koka o so kwa adwama no ya sa de o min kama no ntum o we mu min kama no ntum wo bra Nyankopon atwedi ampo ya wa me yakode si ye nhye so for penu ato nchen no no afa no oyi business kofango si akoko bra na so for kakoko awo Nyankopon fie se nche be mani nya Nyankopon akodi ehye no manu ni kokko no ntrase na so for to kokko me mfo kokko wura na se me mfo nyame nipa kokko wura oh ya jia kokko what ni Amelia we wie nie Amelia prophet Amelia me kokko Amelia me kokko prophet Amelia me kokko yanko Tesonika okay manya okay First Thessalonica chapter 5 verses. Okay. First Thessalonica chapter 5 verses. Verse masses. One kaza na verse. Isaiah chapter 5 verse 27. Was it the wabre? Any the was swinty? The was swinty. Enim. Sadia mitichi. Tiayo. Duabre. Ni the was swinty. Na the what tiashi. Ye make oni. Na warin tonko na warin wani kum. Na sa nipa we. Obefa Nyankopon asem. No befa Nyankopon mra. No befa nokura bonasene. No befa ya aginkwa mezi agidi agina. No befa Nyankopon twedi ampo ya we nasem. No de anante. No penkwaje chene se me de penkwaje etiro. Enkwaje mebutumi so. Ewura de twedi ampo ya we. Oso sa nipa ko nyede. Ontonko. Na neni suri nkum. Na wani nkum da.
When was senior boss or insanity, senior boss one no creno. One man kwam man insanity obejina. Yes. Now Pabwa so na Pabwa ya was Pabwa no creno de enya and teso da. Me na mchroye. There be a printing press. Gwen was if a bon ho pai. Yes. Adenia hu asam. Yes. Kan teso ni kan yanko. Okay, First Thessalonians 5. Verse 6. Was intimu mayena. Was intimu amutie me obiara no anyeden. Yana. Obiara no anyeden. Yana. Obiara no na wi no aka 2 Corinthians 10 verse 4 to 6. Also obiara no na. Se wona aka no. Munye se aso members ni bi na o ma da no mo se yemo munye bi no mo fan sasra. Ne mom yenwen. Mom yenwen. Yenwen. Ni ye ni su na ho. Ye ka se dwen a no nche se so ko gyan se me na. Wo dwen se be hwe me ho se me nkata bo hwe me no. De bia mediri ni. Mebo me ho ba se hwe me. Mebo pa se hwe me. Mebo bra se hwe me. Mebo bra se me de no kro bebo masane. Na se wo dwen wo bo ho ban se ensane. Wonti o wen na see yo. Yes. O wen na wo wen se wo wen se wo bet o no kro ni sane. Wa yen ya bet ni be sane. Yes. It means wa pa fa ba bi di. Bet na sane. Yen so be bo ho ban. Kwa ni ye ni su na ho. Ni ye ni so na ho. If se wona woda na to. Woni su dawa. O ba yen ahwo no so yie. O kwa ye masam kono mu wi kono mu nsa. Woni su na ho. Kwa if se wona woda na to. If se wona da na jo no. Wona na obro da na to. Sa kofana ni ebiri mo na jo. Omo asu na bro. Kwa ye adechie die. Ye adechie mana ha tratu ya so ne die. Mom ye ni so na ho. Mom ye ni so na ho. Ni e hyegidie. Ni ntimi hyegidie no. Odon katabo no. Ne nkwaje ni da so. Nkwaje mu ni da so no. Ene da de che. Ene da de che. Me na me tro ye. Me ye printing press. Dabi. Now can so for no da so na ya body to us na 2017 etwa no. Na je so for no kwa watwam. Wow, e business it was I for fraud ya ba. Me nka so for 2019 why dey watwam. Wa ma 2020. Dabi. Ye ni twam no so atwam. Twam kra ko. O say na me pobonti ye bia no I for fraud ba. So be kwaduma ko butu kala na nim. No bia ko butu. Di follow so nyankopon and na no pay me kwaduma hwe no mani wata no abo amfo me wa de wo ye men kasa na nkyira men sere nkyira wo on kan Corinthians nkyira no ade a wo ye men sere nkyira wo wa de wo ye abutu kala na nim a di follow so nyankopon me ko waduma no pay fa me kwaduma bla sumdwem na me ko ba sumdwem a lososo me shirawo lososo me da wasi lososo jeme wai ha kebabu 1 Corinthians 6:5 hey where dey me kasu ani wo onyansafo ba ko panu mu menka ozi wajimi nyansa ba ko credit ya muye nyansa ba ko credit power be no kala nanu what does so for no who can kala nano ni wofa enkwe enekunu yes enkwe nekunu na kwa kan kala na onyansafo ba ko ponim nyansa ni ba ko credit ya muye 1 Corinthians 11 verse 20 1 Corinthians 11:20 the bible 22 no was it intimacy was saying was it dia muye men kasempa na enkyira mi wa ya na ade muye men be prezemu ye hu de ade muye we de mi okwadman pa mi wa ya da me my da I'm telling you wait calendar sticker okra sticker na sticker the power of mo add it so for anybody guide no for me to time court nkake no protect no no you bodyguard so nchi me so ba kono so for na nkasa ne papa sticker be ntal ne dem dabi did papa protection na so ni protection temu ne afulum sa no yes mun wodi dim ho sa no ampa nyakopon so won dress ne ma yes what dress ne ma yes one sticker na sticker there say my church obi say church we advertise a church but sticker now see power woman me so boa finim oh cry I'm telling you power be nim David ye nyakopon say ni power ko protect and ko track calendar one say ni power ko was what ni pam one ka what in calendar one tituam Guinness net tituam what it is Guinness power and only power to be about power no power na pie no ano no ya ka na be kun ayabo na ababro hallelujah amen obadi amfani sanka amuni so ntew me pa cho kan mani anko kan wakati so ni kana wi am pa cho kan za wa wi za na kan wani anko 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 10 verse 4 asofo na mafa ntokwa no
My fan spiritual battle is a physical battle. So for my fan spiritual battle is a physical battle. Muntia Baboro. What's if we say yes, I yet to no? Yes, I yet to say no. I could yet the corner. And young Namudia. Oh, now be seen here. Be seen yes, I be for fear. Man, be set. I didn't know no more talker. What did they say at their weapon? Also for. Oh, and I would to be look at Jim and be all. I did not be seen your way. Mr. Nanansa, me rap we are. Oh, so for Jimemba. Bese. Bese Coco 3. Bese Fita 3. Okay. I'm trying to say this. Bonnie Bay. Hey! What's what young Pupon Simming Canchas a day? Yes, sir, yet to. Yes, sir, you to the nano. Nakudiano. I could get the corner. And you will never do it. So close oil. As for better TV, or better radio, sir. On your for mamma and papa. Kappa. Saba would tell me. No so coto. No so man at me. Kappa. Saba me travel German upon us. No so co. 1 month on your bench. No so co. Don't do come and Quasaka. Kai. Ofaka. Also Babo Tafa Bokina. No so coto. Tafa Bokina. Kai. Onya. Onya offer would tell me. Sabre. Hey, but a Caladoso. That's your okay, papa. Debia. Would do Tafa Bokina. Kappa. Over Wanuka cry. What took your smetchy? About restaurant bench. No so co. Sit somebody. So for which you go to brew. And Yamia would do one of our baby Achwari. Who told him that Crabos and Losos or born in Abuano? Yes. Or Pawachwari. Only Jatano. Bonnie Bay, on your door for away. Mamma and papa. Because so much of that Cassan school. And on your door for. On your door for. On your door for. Sabla with Temenka. Many of them look so much. Order for. Mina Mitria will be to me. Yes. Who are you? Omukasa no mukasa so expose one na yomadi oni asabre me chambe dwama no patututu na bomodi na oduru masua ya very good wasua ya chawo yes also for oni asore wasua akonfufie na asua ye hallelujah amen yehumo bible say duanaba ye be mu biakro obi because oduru wan mapa no pano a ho nkrofo na gina oshes na omunya ma number no a ya ntontore ho na so odi an say me dia obakwakoto dia ba omunyina ye pe dia wo twa toto o cho ba bia kwato no obadi nyego ponte to bo to bia onte to da bi enfenu declare so obi to banti wo declare ye nyego ponte to da bi chaba bu na menko o si yesa ye to no wo ete ene na kodia no enye hunam de enye hunam de na emom no eye de onyankopon anim eye de wo onyankopon anim si e de bedwi impia kase ye nyankopon kase na ma ye power no de adwiri dan impia kase yes wura de wo yamabo me power ni free mighty ni yawo nchan yes ye papa sane bra be homa na gana yaji nsam ewiase yaji nsam asofo na danya kodie na kosi niam aso akosi physical things so atonton anom se de ni akodie no o ma danya kodie na kosi baabi ama na gidi ni overall oni bet oni echam oni nkwaje che oni gidi echam oni nkranta oni ndaso mpabwa oni bio anom nyina agya metonton we ebi boja kwana ni kwadu akwankyere boja akwankyere baby amunyam so gigi na kwasha no ene mo asem bo no po tie de ba mo sa ka kan obi no wasi ntokwa ni ye ko no na kodia no asi akodia no enye hunam de enye hunam ko na mo eye do onyankopon anim hallelujah amen hallelujah amen tie ba ko so si e de bedwiri mpia kase ye onyankopon tumi no de man si fa kwakonyi ye ho yes ko so ye fanyiri mpia kase ye ko so ni fanyiri adwene ene bibia na kron awa maso se tia ye no ni onyankopon tumi di asie ni onyankopon tumi ni ye den edi asie etu ka babu na baba kase do Isaiah 54 verses number 7 quotation Isaiah 54 mu quotation we pa but mon kan ko dant mon tiase yen kan ye what akodia bia eba what akodia bia ti so wo hye sa awrade akodia we ya akodia fu from bi be sorry free baby aba so enye ye akodia bi sorry baby ba so na ye full amna enye ye adentra techere me bia be so tia wo quotation ya mo quote se techere me bia be so tia wo no enyina yes dia to aso ye de ba de wo se techere me be so tia wo ye bebu ni fo ye bebu techere man fo eno ne awrade nko agapade eno ne awrade nko agapade ko eno won tire ne a free me ni a free wa no radio asem ni training to ansha sa se man can be da no so for quote in English quote the prophet
No mo kan kan chen. No kan the prophet che di pa. Di dada Nyankopon ma. Abba. Boni ban. Yee. What's it about the Kanya? What's it? I could be a bebo. I could be a bebo. I could be a bebo. Etia could be a bebo. Tia one. Any year, Obin Chad, the Kwasha won't tell you. Touch a man, should be for go to quotation. Unyo go to quotation. Was ya could you be better at Tia? Any year. Touch a mebia. I bet so that you are Atemu. You be put a phone, you be put touch a man for. I don't know everybody quite a penny. You will jump or you won't walk with the anyone training a free man. Although for me, the girl to say I could get a run here training catabo. Yes, not training catabo. The Baba showing you my balance. What you Saturday night? One shall be Oko to quotation. I see no weapon that is formed against you shall prosper. So no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that shall rise against you in judgment shall be condemned. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me. Abba! Hallelujah. Amen. Yeah. Amen. Amen. Order for me when you so mra so. Na kodie ni nya honam akodie. Abekon just wo di nyama bi be kokun. Yanka Bible yanko. Hwade bo 10 Proverbs 10. Proverbs chapter 10. Verse 11. Proverbs chapter 10. 10 11. Verse number 11. Yeti obade Nyankopon. Koso. We are not Proverbs chapter 8. Proverbs 10 verse 11 no. Was what three ni anu yankwa sutire. Was what three ni anu yankwa sutire. Wa no. Yes. One abekasa. So gradi twediam poya we me bompa esa abre tumi bia ni me die se gimi from. Na akakabin fo no mo so munni. Wo da akakabin takashi ni patapaso. Na de nam nyamsu. Oh. Tigi si anton bibi. Wo bibia bibi so obi. First na ka be copy dem a. Oh. Na ka o chance bi so. Oh yes. Ana bo bi so. Na bottles ne gum. Eno kire se wa wo ma. No correct. Kwala ni be no paracetamol si. Yeah. Mares. Yes. Cough mixture. Menum bi on bottles ni gugu egugum. Na just ma me we wa wo paint dem paint foot me gas me say on kola bottle wo dem. Oh yeah. But say na kola bottle ni dem o. A different bottles. Oh yes. Akese. Different bottles a di dem afa. Yan kan ko we Proverbs no. 2 verse 10. 2:10. O se nyansa ba wakoma mu. Hallelujah. Amen. We are like Proverbs chapter 8:34. Okay. Se nyansa bo wakoma mu. Na se enimde eso okinadia. Enimde no so mu se Nyankopon asema so mu. Adwempa behwa wo so. Adwempa na wanya wo twediampo ya wo mu be dai. E behwa wo so. Entiase ababo ho ban. Entiase Nyankopon de bebo ho ban. Na nya botrum na bebo ho ban. Hwese obi di nate. Hwese obi di nate. Hwese yesi o yem protect ye ho no kra mu no. Yem fa no kra no moye mu no. Abai wa ko gya so de no so for the not ai dai. Amani se woni hwe na o de gu paper so. Not here. You de go people say nipa de seni any not here no hwe do I where protection why me ti mo say me nye di was anyama we not here no by we di no not here 17 what ene de akire mu no what ene de akire mu no wo be mani pata free foot was awo be pata free foot was dan awo e di foni be mani di pata free foot was dan awo ene si no ene de akire bi ye brem no e di foni be mani pata free foot was dan awo say emwa ya twom fam say wo kam wa no o wo na tafin futuo owo na tafin futuo no say wi ya blem no adi fo be ni pa di no tie say dan awo me na me tro gu babu no me ya printing press e ti akode na nie e ti protection abai we ni tro konkon mu a this is so for me di no tie ansa e di o how me dan so o body no ponti me nyin fini so say this o di no tie ansa oh, I don't find the time we see chichi pasa. Where is the word of God? Oh, Ayira. Again, banesi. I will take jump on boss who must sit me in the pan free mo. This is any petty war or did not yet. The patrasi must afford them the nice in a pampam. I will never need to so. Again, I see. I could get away. I will be in the name of so far.
Also for Atimi Bomodi Niso Bia Pampam. Our Nagu. Call in the nim. So for didn't show the nim. A good or young qua. Aso. Oh, body Yamabo. Amen. I didn't see ya. So for Timima or take me by the cook. Fanta. Eba. See you shame when a pampam. Then protecting. I could get away. Fanta. Ready. Yamabo. Amen. I didn't see. I didn't see. Didn't see. Didn't see. Yee. Go put to her. Ready. Yamabo. Amen. You wakasa. No the power tia me. And Shannon Poti Yankopon. No get my prawn dada. Yeah, or body Yankopon dada. No shame one upon wasso. No shake Yankopon upon all day and Niso. Do a 4 minutes. Now, do a form of trade Yampoya. Or did a crab or do crab brother let and you baby you knew. One yet to body Yankopon. Was it on the quaff for a radia? On no quaff for back up pet and no body Yahweh was from us. What's some thing? I was shedding On my shamoso. On no shiny pass. Our abonia for him. Say, Obeji for Bonnie Fonsam. Oh, my only not as well protected. Debbie. Coco. Atonton for me boom for mummy and cancer man. Na some new baby. Atonton dia no question word no. Yes. Tonton dia no question word no. The couldn't. Shaba no me kwa. What say? On the quaff for the radio somebody. Papa you phone kwaje dia. So what do you want? Na akodia no one here won teach church member no. Bonia for the bottom to our Bonia for no. Now so far, member Akoto Coca-Cola. Fanta. So far, na dia buki ama besi wa. Yes. Business upon business. Bema kwa don tori doja oye. Kwa kaso kwa manu ya. No no wapa no. I check single tabe na wono. Ono no. Wo di ka bon wa de jadada. Ogu wani mu ase. Yes. Not so for John. And business. Ye pa wa ka go bottle no so a. Well, dipa dirigi dia kwa hye sade we mu kwa. Ye nyakopon take to away. Debbie. Na mo to ne yiri so na tia no yi man krofo mu yeses. Just peba. Yeah, odi. Jebo ya sha woni odi bi she e hye woni na. Obema bi na ewu kwaje ne she. Ne she woni nchai. Press 1. Aba. Verse 32. Verse 32. What entered the choir actually sani be ko. Wait, enke na open. E be sa won. E be sa mo la show. De bia be hunu wei. De bia me hunu kanya ko. De bia di fo ma hunu nyama hunu de pada. Da be na betimi aka kire obi se Yakopon am bia mani se onko adesu kwache buru. Onko che fa say gali. Ye chi gali wa adesu. Da be no di information ko bi kwache bi no be ye. Kwache gali wa adesu. Masa yanko mu nyimfiri so ma me TV for mu nyimfiri so. Okay, Jeremiah chapter 23 verse number 25. Jeremiah chapter 23 for Bagana. Verse number 25. They give for Bagana. Ye to body Yanko 23 was it a different trophy? Was a different trophy? Was it a different 170? From 170. Makuma bu yam pastor to na kuma bu ani yam. Me no penna sabri. Me don't pet me sabri. Na man yes sabuni. What was anti majuma pan and nkofo ye ni say. Me na me ka so munya sa de we. No mu ye wo Yakopon twagya po ye wadirim. Verse 11. Was it there? A different asofo ni. Different asofo mu nyuma ya papa ni sin ni nyi nkwankwansa ni ma bi na mo yo na ma pa. Aso dem nkofo na pa no. Mo bo mo pa be di enko e be hye nkom tro. Ai. Kasa me nko. Me fie ni me hu obone. Akodia ni wo he. Aso dem wo no nkwasi asam no o. Sa me na difo ni mu no. Gana difo mu. Me hu nkwasi asam. Wo hu nkwasi. Wai e bi na me kire mo no. Yes. Nkwasi asam e bi ni no. Munyi mi ncha ohwe nkwasi asam e bi ni no. Kwasi asam no. E bi no. Kwa. Me hu nkwasi asam. Hu nkwasi asam. O me de ba asenkom. Di aposum na masa nkwankyere fun wei. Ama me man fom. Yeah. Nipa de sani. And ori insensan. Saponche. Ehi na open wudi wiase ko. Unya wiase nyama nyana wudi ohiwe de sika nyina na Ghana wiase sika nyina na wonsam. Re nyama wei na wiase sika nyina na wonsam. Obade Yahweh nkasa o. Amen. Ai, ehi na wiase adura do kire. Ya jeli no. Ya njire. O wi saponche. O de kwahi. Unya wiase sika nyina na ade be ko. Me hunu kwasi asam. Ya re be na ba mu abedi san kwasi asam wei. Ye Yakopon ya so no te sa da. No nye sa de we da. Anya mense wo nye bi da. Awurade Yahweh hu yambo. Wo ya command o we da. Na ba o ya ponchi upurisa. Masa bu nyimfiri na nyema bi se hu na ne awura ko ne hu se dwuma no soma ya dodo. Ne hu se dwuma no so dodo. Na mo so amosi bu ye bi no. Masa be trete yen.
the man nipa warning say me hwe me kasa yi ya mo ni so bru oba de fane sankan o mi akman kasa na me nko wase dia defo mu no me hu kwasasam no di kwasasam dodo o me de ba asenkom bi dia boso me hyankom ama me manfo sanye ma we se bi be you bi aso dem no defo do o boso na man sa kwanche yes so se nyankopon ma sa kwanche fu banum ti banum koko be ye we be ji kwasra be ji kotua na so for ji o ji nkrofo dross ye nyankopon yesu kri hina yesu ji obi pieto hina paul o ji obi bossa shows hina ye andrew su ji obi brazia hina john okoji obi ne tam wanjibi Dijini ma fuwe mu nyina. Se Nyankopon sie de. Se Nyankopon asem okan. Muntia difo mo shamo nkom ne nkom. Fo na shamo nkom se we besi mo ye we magi we yemra yenya kwanche. Muntia o de mu kwa hohudie. O de mu kwa die ba. Hohudie nyema o de mu na mu na mfiri Nyankopon Nyankopon kwa. Etimi nyakodie ma o da. Ayo makuma mo ni so de no mo cha. Mo ni so de no mo nkom ya fa. Mfiri manum. Efi nkonya fasofo no onim. Mfiri awrade anum. Mfiri Nyankopon num. Blah, run for your life, sister. Yes. Run for your life. Yes. Okay, confess. Peter 2. 2 Peter 2. 2 Peter chapter 2. Verse 2. Verse number 1. Was it a church of Fatrofo? Was it a church of Fatrofo? A deep Fatrofo, my name. Men, I'm sure. Debbie. Was it Cruz Nabu? Cruz Nomabu. Said your church of Fatrofo ban. Omono do or say a focus. You say a focus. About the sham. Abe no ma pa radio toy. What DNA down on the 2 watching it. How to try the best. Omono say a bantam. So say a bantam. Bebrebe do ma hu sam na chi. So be do ma hu sam na chi. What's na one thing? Mo de mo ni pado do it follow some crofo way. Why? No munti. What's some crofo different to we munti. O me kan okura kwan ho sam money. Ni petimi kan okura na de say be kwaso crab de say so for kwa bad ye. Why? Man crofo kasete oba ton. Meton. And for one thing and atonton na buo. Yes. And yet the word of God almost spreading tea. Debbie. For just all them happen dey see we uni ebu abrocha. No be so to Ghana and also handing them our kwantuam. And mama sister mejawa na mu makoba for dia ma. Hwe do che. Opa kodia. O hwe so be nyango pasha dia so. No fa no kram na sene. No for so nyina e mo mpaye. Yes. Se me cha kodia no me wia na fe me cha how to pray. Yes. We should not so Ghana abesere no. Cause in pioneer bobet ma ba wo dem. Bad yam fani sankan. Amen. Omi akuma nu. It was so many di anya den ne na da be pam ho den. Emfaso to kan. Verse Timothy chapter 4 verses number 2. 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Pamu ka sam no. Ti also for kwadman. Pamu ka sam no. Jiramu. Mi pamu aka mi jiramu. Ebreye ni one time na mi jiramu. Yaten. Osi mi nya sam ni eti ye waten yeti. Mi yi waten no just be bo waten. Woni the difference between aten woni aten yi. Mi si jai enye mi mu waten me yi waten. Kasa na mi nko. Kanim. What's the young Kenny? I know you can't want to oh, did I some budget? Simanoya, Nikawan, no, Casanyanko, 2-4. What's the 2 a foot to a bar, then Kedimaba. What? About the challenge, the channel, at the quotation to and my young mature, me printing plus. Read about for me. If it's a baby, you tell me, and I didn't say, yeah, or see baby bar, and I do. One teacher, poor Casamano, I check. Yes, yes, business, I didn't see it. Yes, Bible said, baby, Papa. No, I can't change that piano. Change that piano. And I'm so much. What best what church upon some no cranat on the button child. Said you my corner to a body so a pencil or the year. May you must suffer no crown. It's the word of God in the Palawa. Patrick Yanko Passam no one. Oh, and as a quotation, Debbie. Bekasasa do kabla bomun sam sa onko tu ananse sam no any quotation tutia tu say ananse sam no why die or tu bekasasa any quote oni nyina so bia oba de vale sanka me ko commercial break aba. Yes. Sama shakotu
spiritual 419. Upon summer she coat, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I give you for 9. Oh no, when we were Yamia Quenua. The woman, I know what's a more. Sorry, I don't so dear. Yes, media crossover. I'm saying, I'm make us say, okay, hallelujah. Amen. Get over the nasi. Amen. Akodie no. Oba de na de hye. Yes. Akodie no. Oba de na de hye. Enye nipa. Dabi. Oba de na bo akodie no ban. Yes. Enye nipa. Dabi. Yahweh ne bo akodie no ban. Yes. Enye nipa. Dabi. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer she coat, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I give you for 9. Oh no, when we were Yamia Quenua. The woman, I know what's a more. Sorry, I don't so dear. Yes, Amen. 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 Everybody nasi. Yes. Ni mo bro hunu. Ana odi adom yen. Enyi nipa na di akodie ne be hyew. Dabi. Obadi nyankopon so nante wona asemu a. Emo akodie. Yes. So for young man church members in church. No more crime for so. But Emma crowd mre. Dabi. No mre. Dabi. So the money be business dia. Enie. The dia be chima fa no. E no member ba ufi o. Yes. Member also for the ton nyema bia enkoto bi. Dabi. Sanye manu a o se ya kodie de ma wo no. E ye bosom no de ma wo. I'm telling you. Yes. It didn't protect you. Njem se ntimi protect no. Ade biara wo nyankopon se enna sem nko no. O twedia mpon se edane bosom. E ba se na ba ne chiwade. Wo ka di 27. Yen ka di 27. Deuteronomy chapter 7. Go verses number 20 when yanko. Verse number 26. 26. What enfa chiwade ni ko When fie. you pose enko to san chiwade ni bi nko fie. Wanya busudie sa no. Yes, I'll be a busudie sa de no. Mane time. O bo Bible no. Mane nya wo time. Mane nya wo time. Na chi. Efise. Aya busudie. Aya busudie. Chumfro. Yes. Sanye mani nyina kwata ne bosom de ma. Nukunem. Chumfro. Yes. Ye nyakopon ne protect to ka Bible no a. Ye na di bo Isaiah. Ka Isaiah mam here. Isaiah 10. Isaiah 40 verse 29. Isaiah chapter 40 verse 29. Psalm 25 verse 12. Okay. Ko Isaiah chapter 40 verse 29. Ko so e. Ono ma de wabre to me. When nyakopon so no ma de wabre ni to me. No ma de oni ohome ano ma de oni home ye ne dan. Na ho de do so. Na ho de do so nyu. Sa ablade ya we homo. San konkonkonko isu e. Ntontro we ye pi nyakopon fie ye. Bottle se me ye. Handkerchief se me ye. Emrante abra wo paba. Nyakopon se mnante betini abra. Mnante be paba. Na enko ko so ahwehwe so be hwehwe ase. Wo sa kokko osori a otimi Wono o time da no. Ne mo ye dan. Omo time da no. Omo twe obodi nyakopon no. Omo nya ho de foforo. Omo nya ho de foforo. Omo de interment o kasi be nya fi potrum. Dabi.
Yenya awodifo fro. Ye betu say den. Okodia anye den. Follow the principles of Almighty God Yahweh. Otumrika won paba. Otumrika anye den. Umpaba. Benante umre. Benante anye den. Umre. Psalm 25, verse 12. Onipa bi na osoro radio. Psalm 34. Yes. Psalm 34 verse 7. Okay. Kwaso nyanko. Onipa bi na osoro radio. Kwaso onipa bi osoro radio nyanko. Obeche no kwa onfa so. Kwaso nyanko so be den. Obeche ne kwa anye den. Obi a osoro twedi ampo ya we no. Obeche wo kwa anye den. Faso. Psalm 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. Wose basa me bie wadwene. Wose basa obe bie wadwene. Na ma kire wo kwan a obefa so. Kwan a be den. Obefa na mani da wo so da. Mani da wo so de bie ne tufo. Obe tufo be guide wo. Awurade nyanko po twedi ampo ya we. Ade no me already made niema. Wose se famu a obeji ye nkwana. Na naso fo se fa kode ne nyadwuma. Nemu ye hia niema ye physical protection. Yeah. Na muntu to mamo. Enie. Na simple. Sorry, I'm so bad. Na famfia bra sorry. Yakobu Satan. Ya mama ni so brimu. Satan so famfia. Dabi. Muchiano. No bia baye ye di mumumi me ye mo kwakwa nkyere. Ade ye kotu abonsam. Mama ni so brimu. Obetumi atu abonsam. Na wadie so bonsam ne tu ne tu anwi na gu ho. Bonsam ne tu gwa. Wo na wo tu wo nwi. But bonsam ne tu ya forest o. Na bonsam fi ne tu obetumi du sasha ho. Mi so bonsam wo fi ne tu a obetumi du sasha ho. Wo so fo. Kwayo. Uhia domo machine. Na chije to pejane fi ne to betimi unsa ashaki achije to. Dabi. Yes o kai for sake eno ano. Na Satan no. Satan to. Na mo kura gidi for mo to kwan ba bia kodu no. Mo ni Satan be kwa ne to. Kotua no. Mo ni bonsa be kwa ne to. Ya bulat ku ya mabo. Ena want to. Ena ya bajem fian Yakobu Satan. Obati tutu. Get your na. Ultimate one tutio. Ultimate one tutio. And I would do Nkuto about once upon Casamu. My day, my contract them home. Oh, yes. Ultimate one tutio pay Satan. And the Munya Masako Tonkuto. Masako. What's natural Mokoin Bako? Obadi Muya Mabo. Over the Sanka. Amen. One Nancy Sam and Nancy Sam. And Nancy Sam, one Nancy Sam. Psalm 34. Psalm 34 verse 7. Verse 7. Oni pa koda. Enkuto. Also from Kuto. Antimi protecto. Debi. O Kristo ni o koda. So for calendar antimi protecto. Debi. Odi ni so for pa antimi protecto. Debi. Abba. Ewurade bofo. What's what twedam poso oni pa koda. Osmane bofo. Abowo no osuro ni nsama ohia. Wo so no nsaban mo ye den. Ehia. Obetwa. Banti se oye no what. What's what no osmane bofo be bone ma utwa no ho nsaban hia. No jiwom. No ajiwom odasuo num. Enti mon kan hwe de wo se. Ki wo twedam po ya wani ni. Musa Ewurade ye. Musa de doba ya hwa me se ya oye. Insha no nipa. Odwane tu Ewurade. Odwane tu obade Yahweh. Ewurade akronkronfo. Ewurade akronkronfo. Musa Ewurade. Musa twedam po Yahweh. Na rebiara mo na wo suro. Biara ni wa be bo na wa de wo suro no. Physical things. And business. Yes, nani amobi so. Ebronche we. No de we ba kuto ma 2 cities. Nso bi enu aye ma just 2 million. Business upon business. We black one. So for she do see aso there, we ba no pu cap back. Ye fe no kuma da. Edi. Obadi am for the same time. Wo mi akuma ni. Odofo tie die Bible ne ka kira wo. Bible ka sa kira wo. Onyankopɔ akodie no enye physical things. Eye niema onyankopɔ dia ma se wo nantimo abrabɔ no na protecto. Suro no. Dina samso, dina shadia so. Tun free bone ho. Isaiah 41. To Isaiah 41. Verse 10. Verse 10. What's it ensuro? What's it ensuro? Me ne una ho. We are no Isaiah 40 verse 29. Okay. What's it ensuro me no na ho. Emo akumentu. Me ne Onyankopɔn. No ani Nyankopɔn. Me sawoden. No be hye yede. Me boa. No be boa ye. Nanso me de betri ni nifa. Nanso wode ne tri ni nifa. Ene be kura wo. Ene be kuta ye mu. Efe mbuto no wan. Oye no wan. Me pa cho Yesu moja na wan. Anti da be na mani so beti. Yesu moja. Moto ne Ghana ha. Moto Yesu moja wa. Osofo na oto Yesu moja me catch up plane. Me so be says. Yes. We bu nkonta. Na ni mu na boka. Be hu djuma Nyankopɔn be ye. Keep invoices ni. Me na catch up keep bibia. Obaje o VAT. Bibia wo me catch up plane. Wa oton Yesu moja. Ha! Na wanye bi wa Ghana ha. 2000 years ago. And I won't tell Yesu moja ne. Hey, I'm pure physical. I'm a number of tot. Hey. Me say what
boka. Yes. Yes, I say yes, and I send me there. On the bush for. Yes. No, so for child. So for child. But can you go pass some water to what yes, yes, you so we are not in a car and so baton. And yet. Becca will be better that page. I just saw them say yes, I send you. What a chicken will have a benta. Papa. When I'm catching he's a man yet to the asso. What 2 years won't be there. I can't send you. Can I send you a baton? 2 years won't be there. Never protecting a man. Then I some protecting a man. So no. Yeah, but don't your mama. About the Vanessa County. Amen. Oh, yeah, you can James 4:7. James chapter 4. Verse number 7. Or see, it Monfamu show Yankopon. If you are with me now, Monfamu show body Yankopon, and then Monfamu show Yankopon. Monfamu show Yankopon trade Yampose. Namunsi upon some kind. Namunsi upon some kind. Obedania from China. No, obey Johnny a free and chain. Momen Yankopon. Momen Bang or Bad Yahweh. Obe Paymo. No, Bay. Mohokromonsa. First and Horonsa. Monemonia for. Through Banya Wedino. Namon Tumakumum. Nefti Wakumum. Mamma Jimunya Montana. And what drinks on Yawan Tanta. Munya Bobo. Menia Bobo. Mama Raho. And Maura. Soliginal Nas. Nante Nukraquem. Isaiah 43. Verse number 1. Verse 1. Now, Faye. Say radio boy. So bad, you go boss or boss as is. I don't know. You are really, say no, I can't. As some more catching you. And slow. My Joe. What ye? My boat in my flower. What boat in a flower? 1 hour, me. Woman. So, can you are? So, who can who can you are? Men on our account. So, first one, Timma. Oh, first one, Timma. And found caught. And found caught. 1 hour, Jamua. 1 hour, Jamua. And so, would you from us social from us? Now, me ready now. Go to Chediam Poyaway. Menam ye is there. Menam a chill. One more G. What G on ye in free bottom. Na bottom say. Emunya masay. Unyami aira. Unyakupa was not Tigalo. Wabragu. Yes. Wabragu. Galo tongo. And no cause of fear, a watch and Patricia. Because when you patrol, or bad the infants and come, on soon too. Be pitched Joe. I said 2. Can you that's my 5? Can you call somebody? Somebody, your position. Do a boss, no Tim, no Tim, no yes, day. Nififree, no dear home, my ear to swan. No dear home, this one, to swan. Somebody, so bad, dear, when you see my flower tree and 3 names and no baby, in Catabua. Yes, 3 names, my soul no science, Macrow, and what crying. Send me the baby, and one to me, sir, or my Timmy Jack, and Yaman, my hand, bloody Yamabo. I hear your dream. Yamasuma country, Psalm 1 verse 1. Psalm 1 verse 1. It's not only pa. One can say 2 Corinthians chapter 17. Okay. 2 Corinthians 6 verse number 17. Yet to buy Yankopon Sam. What's it empty? Ephesians chapter 14. Okay. Koso. Eti mufro eti wo bibiara. Okwa answering yadai. Mufro free sound sorry no free montam ho to free mu e brade no ase ye twediam policy free sound sorry because omo ye nyam foforo bia ma mon ka de ye fi mon ka sanye ma no nko fa nsa sam ho na me so ma je mo ni yakopon so ono no beje ye ma ye mo eja ono be ye eja mo so ma ye e ma mare ma ne mama wa ye ma emma ene mama yes e brade tumfo no ase tumfo na e kasa no to free sound sorry ni frame ni ani nkomo yes. From your come from your family to Swami 055 955 26 86 and you drink come on. Number the good TV national. Friend your come on. Body in shop. Oh, Mobia, your pon, not the Biasu Yasin. Mempesa Becassa. Was he a queer being as one time for Dawson? Said you no trade jump or ya wash and some. Because we didn't come. Hello? Yeah, hello. Yeah, in Pachameton, Kamadama. Casa. Because why? 055 955 2686. In Pachametio.
Hello da. Pacho odi be biaka free. Dan pacho me di mommy ni Krista Bokobi. Miti wadaruma. Dan nyami sha opa. Amen. Onya utesie. Amen. Oma obi bia nkoso de bia me ni me ma yesie o. Amen. Yenya hu tata me be so pane abetna TV no ho. Amen. In fact, wa mama si sapa film bia me tie wi. Wa mama si sanyoma bebre ami me jai. Amen. Amen. Inti nyami sha onkoto aya wentu nkwandem na omma wa hodin na de bia fa sempa ne breye. Amen. Onshira wonso ma me no onye wakoma so ade ma. Hello? Bye. Bye. Hello? So, Apostle. Yes, sir. Pacho odi be biaka free. Apostle. But I have learning demand and I said free tema. Amen. 25. Apostle, there was feeling church power de my. There was Nankupu Shira on a media, my tear with 3 Nama. My name is Martin and here the summon. Into a number of fast lower tema. Let's select Namanua Barberson and throw out. I'm on Pabum. No, I'm a man who says, I'm part. I should be near what will be the boo again into us a dear hope in our man. It's often that was a purpose in a cuckoo in Shira. On Mount Quatentin, I'll be in the Sacra Ganama, and Anna my yella, and cuckoo in Shira. Yankupon Titu. Nakodia no se udina samwa so anodesh. Hello, Pacho odi be biaka free. Hello. Amen. Pacho, good evening. Miti wadaruma. Hello. Pacho kasa wadaruma. Pacho, good evening. Good evening. Pacho, Nana, you about the other one show. One count, Mama, almost in the dance, no council. Amen. Pacho, now we can't, Nanya Kodiano. Namia Kodinaka, it's Nayanka Fiamu. And yet, I saw with Maban, not to start, I am not saying Akron. No, maybe that or take another day. No more, I thought the idea, as you say, but what comes some 23 verse 5 and 1 on the picture, and the man one up, maybe Someday. Let's say, some 23 verse 5 because na some 23 no modi ko come on. I'm doing the best my 5. So auto promo time for. Also auto promo time we no dey go biti obi. We say who soon kita the word of God. Aka wo beti ase. O dey go for me train. No dey go for tim. Me crew ayi me bu. Wan ka say o do support. One this na me mama so. Abi ko ka ubo machi on be ka se kan Bible ka some 23 verse 5 no. Awadi kuwa ayo the one for me team again panjada do kan no the home so the amount application the one better to 3 million. David one dey ngunu ko for David too. Yo wa na me hwefo o de yo wa Yahweh oso oto de pon atamfo anim oso fo no betimi atopo atamfo anim oso fo no betimi atopo nyankopon na to ni papo no atamfo anim. Yes. Not na bad ne poma and not the very end. Yes. It is a good quotation who started from 23 verse 1 number. And yes, of one was someone. Because we Coca-Cola for forcing other day. Don't just one one number 2 to I can the match why? Why are they about the emphasis that man? Why, Mr. Wadaruma? Was what can be about the show. All right, young go. Nadia, my Philippa, because in your be clear about the insurer, the anam so never share me. Insurance baby. Hello, Mpacho Biti Wadaruma. Hello, Mr. Kase. Why are the papa what not I don't know to Amen. Amen. Okay. Amen. About this switch on your password. It's you. Udina biaga sefi. Yes, I'm Ponsan Cafe Agricole.
Meet you room. And well, TV set Nikakra. Papa, me feel with us when you are not. The station, Anna. So now I am a capital. It's only playing German academic. I can't say, Mammy. Katia, no, no, Versace. Send your body at Tiasi, the Abeco beer, the Obiabe Biano. Ye, because I mean, started preaching pet. No more program, yeah, and you smooth. I mean, you started preaching pet, not starting year off. Hey, program be on me be very smooth. Me just started preaching pet. Now I started year off. You're teaching on channel film. Na nyame medjuma na wo say no. Wo say the creator no. At say deep for na started 2012. You so no metin about papa this. Cause obi otu bo pam ye kum nipa de. When so ne yo. When so ne yo. Wo chesi am chesi fe de station am dey attacking. Maybe about what do you do no? Maybe some one no. Obadie Nyankopon tiase. Yahweh. Otiase a. Osefo nim kunim da bia. Na mi se Nyankopon ma so tiase. Awon hwe ma sa samfu we nkoso nkopema wie da. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Yeah, good evening. But yes, me can say to me too. Where the apostle Nyamisha me started to and then back when I started like go preach here who are the baby na day by now no see am bet na ka so preach and I say na me no way but I don't be a cancer member here with station the manner me say o me say na me wo say station na me do me na me do me say na because the dawase because you ma be bra me here no na this year na say me started to TV 3 weeks any but na me adom but me tina say ma kwan be bra ho a sembe chemkuto a na me say na to me sign and I say oba dey shira o mo bo why na apostle me pato me wo asem kakra bi last week for mo ye besa baba the Amour of God Yahweh. So soon you say, but you say, Sanya man, who need Yankopa could dear no. You're better than you. Oh, hello, sir. Yes, sir. Hello. So to Roman Hill. I'm your sorry. Taxi driver. Mati. And I'm could do it. Wadaruma, Uncle we and offer Uncle Babu. Yes. Mati also. Eh, what about Munsam? Mr. Wadaruma. Why? Not really. Okay. But Yamishel. You. Hello? 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 Hello, I'm meet you. Udini be akasa free. Mpacha free. Udini be akasa free. Mpacha me kasa free stand for. Okay, kasa. Mpacha kamna wuka ya no. Akana kuma. Amen. Na yi mo muka na kware no. Eya o mu ntie. Eno mo fa yira. Emfa ye ho. Wa na di ogbewu. Na wo so wuka na kware no nso wa atoro nso no. O mo mpene saa. Emfa ye ho. Nti dia wa ka no safo nyame ka wo hu. Na biri biara won ka tampane nsira ya wa aso aye. Ya maton ka why? Ya wen shira bebre. Na onye wakoma so ade ma. Amen. Ya mase ni pampempem na ntie o. Ya ba se Nyankopon ma na ntie. Ha. Dia no pese e ne yeso na ni mi ntimi nso wani sa da bi. Mama ni sa. Me wani ba je me ho ro che wani nyime ho. Na mi asum jinka o. Anka so. Hello. Wa pa so me da si bebre. In fact, wa bo me papa. Na sama okay. Preaching way. It is a boy me bebre. Papa,
I am a me, me, you are both and see when me now or Bible. And I so for ya that I am a dear when me am for young, dear when me am for young, dear when me am all young Moja. A poo. No more yellow, I guess you're running, Papa, this is so near. No, yes, I'm quite. Eh? Sana dada kwa kind of crying. So for me, do you who are poor good penny? So for the anam yam fiber. Oh my oil no sa to me or the oil never can you. This is the other flower. Oh, Eh? And I'm you know, dear, we are 3 money a series. Oh, You was so a some no. And the boy is a mom player near the and I happen to was so that no problem now you could die. Na mi sha mama wache. So this some nanga seba. Ma kwachi ya kwa ye kwachi ya ni da wo muda. we shall could dear walk from it. Would you overall? Would you bet? Would you pabwa? Ya me opa de ya wo slow ni no papa ya. Would ya breye ya ne sakra ye. Ama ye hu oto ene na ye omo ya na ya wo beba na omo ka tete wo no ye hu omo njai I give atro for the munjai na papa ye betie no mu ko ka ye betie no ye ba ko na sorry ya ye hu no kura ni munjai tv no na ye nya bi je papa na ni sa ma me wa no ke sie no ma oni ndie mu ndo bebe bia fa asem no Amen. Oh, yes, amen. Amen. Etiko sang scanning on Sabeka. Hello. Hello. Apostle. Yeah. What is saying? About the not doing way. Apostle, me na mi touch anu. Hey. Ima. Mi ta ka. Aye. Na me sure, Amour of God. Amen. Na me sure, and me sure me. Ni na mo ahuru. Oh. Amen. What Amen. What is so? Yes. What is so? Amen. Amen. Yes, your contamin abu kuabu to mini nana no ya kondo. Yes, ya kondo. Oh, my dear, don't every way come. My young for me, ya won't mean. What you need to answer? You talk to friend, I am. Ya better, ya won't mean. You could come back. Oh, shabby, oh, what is shabby? Why? Hey, bye. Hey. What quiet dear, my dummy come. Coca-Cola ne fan to be baby anom. When you good papa, I'm a mabby way you say I don't come. Nana. Hello, Apostle. Mammy. Asum gen ka o ya na asum gen ka. I go so mammy. Ozo nyame sira pa nyame ya ofesi. Nyame ntu nkwa dem pa to ya fe me oba ya me fresi adenta fafa. Apostle mpacho mbisa sembesa me ba so ni bi na me wa adenta fafa me tini akomadina na. Obetimi akomadina. Pati. Aye. Ye po anu afre. Why? Pati. Me di me na ma betudwa. Pati. I am a flower to be amfa. Me na ma ne to be na me dey to silence. To be am focus na du baby na. Ja. Me to me pressa na pressa mi mu se memra madina na se memra headquarters. Who the headquarters and many me say or be a new so be am headquarters for the meantime now. They are starting new lessons na sua kakra nsana wo do akọ frada da for no. Say the baby do say na so was here tintimati ni be as why to be a new way be ano. Na men kan. On council why? Amen. Se tia wa bo afọ ni na. Mo nyina abeti. Bye. Bye.
So I'm asking me number is 0242327172. Let me tell you Raya Wada. Me first and from family. Apostle, Yamia Suvi and Council. Yeah, the Yamia Senema Sidney, the Amour of God Yahweh. The American say, Yami, a friend Amboka. Soldier for Kam, they call na the American say, Yami, will be a Wiaka pressing for the one. About the Ishla Bebre, so I can't. And you Rakopa, Nemeraco, because Master Dinner by an ordinary. Now, he was say, oh, my young move a soft one on or Manu, a good amount for so you would be a woman who be I see a general and a general and one fan so much here, on fans or gas. Nipa no goodness. Because I somehow would oh, what a good a body statement in the Bible. Now, people want me and Piana, but I know be so say, what one as the same, which they want to me who didn't put it. I can't wonder that. With the preaching what that stations, but what you say, I said, so one as the same opinion who do a person or Chidankasa. And the person who was a apostle myself, I know good book, I will do a whole two so, and also I never say, oh, Penny Jai, we won't cry. Yeah, may teach why. Me patrol. May teach Obi want to be the poor big granny. Oh, now okay. Hey, we be you. But that's not oh, but yes, now. Oh, you walk about what's what the amount. Everybody can answer. Hello. Hello, Patrol. Good evening. Good evening. About day I won't show a name. When you answer, mommy. Oh, some part of the brain. I mean, about the fire fish attitude, we are in Shreppy. Minimum, remember. In Shreppy. Now, yeah, so I can't. Someone today and to say, I get a check. I see in any pie acquaintation. Oh, and you're my emphasis. I'm not Joe, none in a mercy. I find it. In your son of fear and free Mamma. Yamini upon empire say, Ansana, lockdown in this and some you never you would try to see a pastor, Papano. I did for two for you answer in the baby, being in a whole pampan and the answer. Every say, or how be bunny power so now to an amour, or how long I do on my face, Yamias and Bia found anti-beam. If you did for bunny, be out to look at Tony and say, no, church our country, be an chilling in 9 years. Yes, farmer from our boat is in our bow and channel, so one coya country west, yeah. Now, when you're some fun, as I go, you write about our bravo. So, one and I'm. Oh, but they are one show, until anyone show. Send another. I did be a Panamla Sayana, against San Francisco, it is an idea for the Piazza. Oh, but the Shama, I mean, on you are my wife. On anonymous, oh, good, sir, so for good, so baby. To your friend anonymous, a man for. Ah, some man and Casadim Neria. Okay, Psalm 49 verses number 40, Psalm 49 verses number 16. Read the Bible for me, never meant to us. 49. What's the saying? That's my 40. What's it here? What was someone saying? What's it? Some man for Nagasap was someone saying nine. As someone saying nine. What someone saying nine? Oh, show so Copadia was here. Ah, what was some man I what? No, be an anonymous man for Mediachi. Or feel offer him to Abba Mediachi. Modiamo. Pacho, hello, Casawai. Apostle, and Council. Young Shrao, or a young woman, the William, young Shrao. I think as of before you know to say Ghana, and can make sure that Ghana, you can look near Ghana. Because it's only a corner, the same as some business. So for Apostle, when you go be brave. Ghana pass, young Crophobia 5 pounds more Ghana, and Casum give about Ghana. Because you crack them out, can suffer.
Amour agreement here is me to one. Me tamba aguna me hwe me kwasa ma wo kana. Apostle. Nyangu ponshira no nya okase. Abo afo no nkwala mu du achi na. Nyangu ponshira no nya okase me bru. Ko no kwa uka anhwe ni ye. Nese nyangu ko amwa ye hu ga na mo ba. Anhwe fa se time. Nyamishim be danye butu. Apostle nyangu ponshira be. Onshira bebre no nya wakoma so ade ma why? Ade ba kwa mi stress bonka ya mami. Oba de hu mo bo no nya wakoma so ade ma why? Okay. Hello. Hello. Yemfa yenu ma wa. Hello. Bajo kasa. Wada speaking count. Council. Mi ti wo bi ye ni o. Mi ti e so fo bi wo radio ti me ko ya. 6 inches lace. Dadwa. Oja ko bo wan. Any oil 4.5. Na mi ti mi bi. Hey. Ti mi bi o. Also me mo dia mi se mi ni bi etire oba frɛ me. Mo se me fa me na oba frɛ me a mi se me fi anyi afambra. Da hu su me na me se kai so for mo so fi bi mani mi. Ma ko ho bi da wa se wa nya mi hire. Oba di mu mo. Ni hire wo hire. Apu ta tu to ya ta bre. Atabre. Ya ta bre. Mo mo fa ko dia na ngasa original na nche. O se ma se ni na ba ti sa de ben oye. Oye mi bo no kwa me nya gana ba ko me be kin man. Na ko tobi. Fini na ju wa sore da ko bo bi an so bo atanfo. Nku ma ga se su ko ko be da bonde. Dadwa na 6 inches. We de ko bo atanfo. Ti so fo o Yahweh hu mo why? Apantre Fankobo ai, you sorry to for cross Fankobo. No see. The man, my man 4.5 go fan away. Because I mean, who papa 4.5 go first can away. Oh Yahweh. Oh, what did you know? On chance, don't you walk my so dear my why? Martin, hey, that's what I Yana. Martina, say that what you o kwasa na odida do eko kobo tamfo hey ya no body ase body hu yembo wo nyankopon se wa ma yakode training katabo onukra dibo e your bet dibo wasene kwaje dojeche wodi no krasem asundwe ahyewonai wo fagidie cham no la for unkanta the word of God nyanko pasem who akodi atade no dia hye topic ni say the armor of God Yahweh onyanko pa akodi etini efe amoka aya akodi hye kai de kokko yeah wakoni nte botrum there be and any physical things aya huhum dia yeah no person wura training mu na training so wura na sammu now they are shattering atade yes and they overall that is the commandment of God Yahweh to come back no mo ko heaven no be kan asem a kire wo the book of Revelation chapter 14 verses number 12 kan English ni ahwade bo a o kan twi no aka English so man Revelation 14 verse 12 was ahana hotifo ne bo asetowo one okro nyankopon ahye one kiti nyankopon ahyediem and Yesu gidi those who keep the commandment of God and the faith of Jesus Messiah yes tiya agurade we ase ana mutu tonyama ba wote mu chesi me no ana mo bia mo dia fanie mo bu akora nyank ombehwe omahwe me bompaye ana se mo nim se me ya asa preacher me jira bonten dada mo condemn ti me tiesi abonten obadi manti asia kasa na menko Revelation 14:12 go. Let this encourage God's holy people. Me na me sure no. Me a printing press. No. To endure persecution patiently and remain firm to the end. Go. By obeying the commandment of God. By obeying the commandment of God and the faith of Jesus. And the faith of Jesus. Me anyway. Osimi mfa we nya djuma. A condemn commandment no. Na the faith ni mko na eko. We disable. Me na ka che na ba ko atwa. Ope ebu do kita the commandment and the faith. Tisami Yesu dina mi nimra no so amapo. Matiahwe.
ana wo kita mra so nyi Yesu ni so wapo titam ye nu wen nipa de nante de bobra na wa ebo oba de mfa ne senka amen yanko for ne yanko fa bi yenyan mo wakwantu yenyan mo wakwantu yemfa wo oba de Israel no nye nyina akoma so ade mai mesi anya sasa abonsam udi fusunsun bonsam na bon anya na bon nipa bon obaka malakwa bena modo obaka apostle okon agyeman na ne bible readers fon no do mesi yankopon a ontwa ne butu okure ebi na baase ntutu nkon kahye mukrom edna bridge kase na ase apostle okon agyeman okon gi aman enyumbiri mesi igedem tu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  enyumbiri ijena edem tutututututututu ijena apostle nje shoda apostle kwajimen enyumbiri masema american hina de Elohim Yahweh onkoso onhira papa onnam no do ba ya so amazaya no do mfani mugye no nhwe wo so onbon oba wuni obusia ane wu ne mbemmesi na ne bible readers free na no kwa nkwagyesem no na enyumbiri ayed na da be na enyumbiri ama bible no kasa ankasa bible kasa enyumbiri bible no kasa ankasa apostle say yitum na fi yidi yankopon na ye nko na fi nkonko gufu nkonko wiofuo na dem nkonfu ya wotina aso de mesofo ama akoto mfini na ade ebe na nko ba ya wo me no nko ye na kura aso na fi wonko na ye nkonko ye nkepefu bi na ye fondo na eja yitum ye duogbo na me August September bi yitum ye bro na fi da bogori ababa boto na dem protection ya apostle eleken ho asemi I awon we de ni de onye spiritual protection won physical de na wagasa wale ye no cause anu anko wiofu de no hu na na wi ade na na de na encounter wiofu no da bibi apostle enyimbi ama bible na akasa ni je na o dem tu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  amen hello Apostle Mami. Tutu. Ay. Hey. Aso fufu umekuye yo concert party pa. Nyami hu yamabo. Apostle nyami show, nyami ka on. Bye. Oh, show so no nyama ko so dia ba. Hello. Hey, baby Adrian you. Papa. Nyami show pepe. Osun hene. Show. Psalm 91 said your transfer showing him to be at the trade and say, or Sarah, this any drunk copy in a bank. Baby, mammy. Some so man who quite out history in empty. When you make on your case, you don't show so. Made it inquire over. Made you are copy. Yes, Beba. Because what's the summer bravo? Since I'm a teal Peace FM, how much? What's the summer be brave? Mean diety. Maybe no one meet your meeting. I flew a no move back. Some say, Yamima, some Eshe Elijah, any Elisha, one more Mokaya, and you been a never cashrent. Made say a summer of coping say yes, Beba. Now made no correct any aboma son, said the old church. Namisha on count. Verse 14. What's some now quote you in verse 14? Verse number 14. So fam o twediam po ya we no fam hu yi. Obaje no. Be ma so. If they say so fam ni ahoy me de. So fam ni no fam hu yi. Obaje ma so. Osi yankofa nkuto nkosra. Ba we apo 6 million. So wonnim ni din. Na so wonnim nyankopɔ din a onko we apo. Wo so frɛ na obaje wo so. Wo so frɛ na obaje wo so. Wo hye nyankopɔ twediam po akode. And I pay protection. And you have my physical ones. And you so come back camp on your dressing. Watch it. So per physical, dear no. You go buy a summon no miss one young kutonya me. Debia. On you so gross on yame. Debbie. One chip bullam. Debbie. On 20. On Tikokom. Coco ni did Yawuza Coco. Yes. Agyemang. And a tongue. In the back way, Fusina. And a tongue. Yes. What? Yedi keke. Yes. Hunemu ahondin yedi pen ye nim fam prewe. Ati. Obadi hu yemobo. O kan Psalm 138. On kan yanko. Psalm 138. Aye. Verse number 7. Verse 7 to 8. Me na ma hu yehia mu a. So wonna ma hu yehia mu a.
Oma me nkwa. David na kasa no otwadia mpo Nyankopon na ma ne nkwa. Otreme sa matamfo abufuo so. Nsa e wona tamfo abufuo omabu afuatia no. Na ne nifa agye na ne nifa na gye yen. Ade na ma gye ahode ne firi papa ne nsam. E de ko hye niam funum ma de Nyankopon no ti tontrom no ti botrum no ti galom no ti ha. Ewurade be wie dia ma. Nyankopon no so be wie dia ma yen. Ewurade wo adoye hoda. Otwadia mpo adoye ne wo ho ma ne ma. Ne nsa no adwuma so onya ho. Adwuma so onya ho. Fanko chacha nyama fumu da bi kenati abai wedi yeye wumu wi ade mu asofo na musim mu asamase mfem a munyi nchom na monwe se nati abai wedi se ya sab nati abai wedi se ya nati abai we bedi se ya boni be anu ayo ndi anu Nyankopon bo so ba asase ya wenu wontimi nyam fanye odi power se woni nati ukokose Yesu titi do tie di ka obi ani and okọ ye we wedi and go be panaso no so for na cheche ni say we and onya ya no we first say 200 Ghana ndu ya no asa no wedi and na ni pedi no tese chocolate wodi no tese cocoa powder na tie hewe oh ya Yahweh Boni bay sister ina brabo wo mu so fonti mani twin ni wo mfiri abrabo no na moyi suba be no wo mu won hye nyago pakode e ati say physical protection ya de man no ati say the work dro so nyama monto adie amabu for me this is not the armor of God when you the armor of God when you nyago pakode nya ni way you free so Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Brother Isaac, Germany. Papa Nembraso, Yadawone Wabuafo in Asi. Papa, sir, you share one summer, what can't free by Bruma. Enquageno, and ye is how. Sir, why would you say, walk heaven? Papa, you better sao. Said they are so full, Eddie, polluted the mind of the people, say. Say who saw them man on see heaven. Yes, is how because near which say young bamboo ponu say one you be a weird training and Yankopon Sabambono and Bam Emma and see Assassin ponu na Yankopon Casa wheel. If you say when you're training Yankopon Casa wheel, no business walk heaven. Assassin Sumpo, one more training a blah blah, ready be jow. Because now what church say yen training abla bonisi ye fa training antare ne mpobua ne belt ne boa ne wrade onso oyeden obekun ebasa ne yeto akode na eba no kre antare bi shonti ebepem na asan akọ wankasa wo she na Yankopon inshirawo me ameka na 1993 sofu bi twa me papa pa na me papa na yusu tete no no one say sofu na twa no utwa no pa sa sofu ya making oni na odi sa zan odi statue of Ghana those days in wukọ ne camp a papa wukọ thousands of people na infutro ya wuyi kire papa baby watutu baby na wabo infutro na wabo na netin kukuro na fa tinkalon no watching bi ani e fa na Isaac sa papa no those days you know oba kra Kumasi takradi amanfufuru won na beji sa infutro no a businessman wan papa ni mresu Yankopon hia o hia pa ne waboafo ne aboafo so a omoboa ma programming na aba so omuyi omusika e de boa Yankopon so hia mo onka mo ina mo amen amen 2 Corinthians 11:3 hey 2 Corinthians 11 verse number 3 Nenso misuro se Bible kasa hwe Onyankopon refer yen se osi Paul se no suro se ebia said your one no odi ani tie odi ani tie ebe dada Hawa no dada Adam and Eve
Sara so da edi ntrom sa na wie yebre mu so obese mo adwene Satan na madimfo nya sofo ni bi sei ni padwene every Christo fam kroye no tue free Yakobon fam nhyehyɛ no it so be ka Yesu foforo wansama yen kan ya san foforo bi ni baabo nkwa anase ho foforo mu nya ya foforo bi ye nya ya ene mu ntie no ntie sa ni pa ko no yemi bi omo ye ni baabo nkɔ eya konfosam so for timi ji odwan se okotwa Yesu awu awie no o se kotwa dwan so for dwane obi wo mpoa no so for timi ka che obi se hia me mpoa no hia me consulting group na me ntwu ayase so for aka so betwu ayase so hia no betwu ade ni konti ba ko atwe wo ye ni dia wasa no go gree this will be aro yes hello good evening apostle. Good evening. What to say? About the Nadom. Hey. Power. Amen. Apostle, you made dear. Oma me who a dream. Oma who a dream. Soon kwana me soon. Send Uncle Pons on farm money chemi. Yes, Moja and Yamano dear apostle. Manum Biancasa coming Punamu. Beyond Bibia about Kuchianka. And no more powder, any more near ma. And I do find me say Yahweh Uncle Pon. Say na minim kono Yesu moja by onam na kwa o apostle kwagyeman so ama ene mahume mfom so magietum mesre no say onwa me na onte ne ho kronkron onfa ne doba Yosua Messiah na disimoja no ente me ho esia mi kasa ikura nto no ebi da so gumen paase apostle mayeboni etenyankopon by na minim Nina so apostle. Yenim ye frefie nso a enam so omo so anyi nchen ye awofo no beka na ye de adwen ma wo mo. Am se Nyankopon so mfa me boni because na minim ho dream ya nyi pa se Nyankopon so mfa me boni ma ye boni. Nta se apostle se ene watimi abie ni Nyankopon kan ho yampo Nyankopon on show din o ma wa ho din Oma unyunche no ma unimdie. Oma no te senye ebosu egu no. Anopa biara ebosu ene enoma wo mu ebedi kan sori ahomache edi nyom ni sanko yi asafurade aye no. Ne strength sa obade no se samre no so onkai won so na onhya oni wa fedifo nyina ne omuafo nyina ne wabusua nyina. Onka Nija nkenkanfo no so nyina so Nyankopon sa se onhya wo no ma wo nkwaden se enani da nyina wo betim dia sempa no bi abrɛ apostle atokos na kai mpa ebom ni so eti ma ye boni se Nyankopon so mfa me boni nche na wo mie mani umpo no wanu na se ba bia no no ba ko pra on so men sa family nante da medasi apostle amen wakoda no wani nyame nhyira onka ho baba awofo no amwo ha no amudi mo wi ahyehyɛ saa ne emani mu so for mekani ntia ni nsuye de obiti piti kokoso a akata chale na mfa ko food and drug board no mo nya na mfa man krofo samfu bia na mudi ngana memo ano samfu bia kasa na menko hello baba yes sir abade Elohim Yahweh asomje anka mo hina anka mo so Mr. Obade Elohim Yahweh ahoden ene ne ba mo kase mo so owura Yeshua Messiah na somje emra mo hina so amen yo yedase ene ewembre nkwaje sama ode aboto amansen na enim ama adeboyefo yelhu kwan yena yetena sum yelba hanu Obade nshira emra mo so ene na hoden no mbe mo adwunu mu na abre na fade chense ibra yo papa ne ade ba kun me hu ni se wu preach na se ensam no quotation ya ba ma ye na ye tie no ye bete ensam no mu ye no wo ka so e bia ye nko azaya ne pe na ho no o ma ka nti quotation ne mba sa no mu ye nti e betwa ho no nti ni mpa no em so bi na o tre fie no a o ka me otwitwa ensam no so sa wo bokotu pe na ho akate and some of them mutu da di no won say omo akato nti won nobody ya Dubai ni oti e hello pastor hello I'm sure papa amen
na wasema wokan debia mitie bi ne mema no ya me hira obomba na wakai Yesu nye ya adom Yesu ye meta wechi edase ba de hira mu nyina na onye makoma so ade mam se mo mpa abai na mabamu mu ye no oba de so abamu mu yi bibi biara e be tuso anu e be bia me nim se metwa me. So good evening. Your friend me kwame me kasa free Kumasi. That did you say na ntia wo Bible mu. Na me dey me question kese pa ne say asofo no bi so gina so say Israel man kronkron Yankopon ahira wo no wagye wo mu. Nti om bi efiri ho bia ye nti om ton oya wo ma ye ne ade a eno so eye. Nanso so ye ka say aforebo a eno no de akwankyere no bi say yes be sow seed. Ebi kura timi tua 1 million, 3 million, 400 Ghana. Self be so seed na ya kwankyere na no eye ma be preacher fa why me pese me kum bebre hey ya wo mwa de bo Nyankopon adwuma ba me pese me ko ma ba chechi ni nyina mu Onyankopon ba chechi o ne niema eso bia eye wona so fie ani e wo se me koto mic we bi obi abetimi aboa oh na mo sabe sa so seed we na minye sa de we na so Nyankopon je bribe asa no ayo bi de na kwakwa emergency sam na mo de aba no sa emergency ne Nyankopon na aye sa ana mo asofo na mu twanto ahye Nyankopon na se de otu o wanti anya emergency ne de na wie yaba Nyankopon mesra no sa na mo pa kire wo o de ye beba ho. Apostle, good evening. I go share the training because I feel Belgium, Papa. I go share about the and I was say, so would you see quite training so? And I was a pass, I would chair at the panel. Papa, I did for your son, almost share back when I saw morning crop work, as I say, a year or money when I share home, say, but TV so bomb which almost to Yami Margina Trini. Ese oba de ne se yin fasem no nyanya sem ye so nyanya sem we fufo oba de nhira oba de nhira oba de abrojire fora me papa wa se miracle my word wona kudwetwa munya de abokire no ate munya sa asem funa mudi ho no sa so funa mabegu bi platform no so no muntwa mu yi good platform no so no ye humu pa me humu ma ye din na me ye investigation mo me humu dodo na nduma mi be di mo no munya ni mfiri so kura oba de hu ye mabo mo so so a mo ni mo church members ne kono munyai kura munyai church member no bie wuwani no no so ni mie sanse Bible na kasam na to so onwani nyawo woni mu a 14-15 Matthew catch 15-14 yanko wase munyai wom wase munye asofo na mo members ni Nyankopon mo woni so munyani nyamu wo ye ni frafo kire ni kwan ni frafo na mo kire ni frafo kwan na so ni friend kire ni friend kwan ya oni friend ni o kire ni friend kwan wo bi da o me nyina betam nem na ni friend ba ko na ni ba ko abie no se kai men tam na we medwane na fe de mo tu chantro se mimi ni adi for na ba se metra na memo na mimi adi for debi o pa braga na be Ghana no ti ma me hwe na me preach ye me ma TV na preach me adi for ye fe na apostle ko agyeman what ti munya sasam ni ntro tantan na mo de bata adwuma no what munyi mfiri mu kura na nka ho atro sento kwa funu wa na twakeka anya no na preach the word na nipa ne ntia sam na se na ja dia ntro na mu twitwa no emfa so bia mmra mo ati oba dia mfa ne senka ho no mo eni so ntu matete samfu bia bi mo keka ho. Hello pastor apostle Nyame shroud ne Bible readers ne nyina
Pastor Mensa and Pastor Chi, Namin Shramunyana. And so, was I'm brave or cranny diane. Where the diane de mupi, a muso do. One my crano, a diane, obediame, sacranity and also puma, or to turn an year, and or down water. With the shrub. So Jessica Crackasa. We boss. Namin Apostle. Oh, she was mammy. Now, maybe sorry. Apostle, my son, baby. I sorry, be at Nipa could pee my pa. I asked some more. We did night, I are conscious here who I got your what shade. Blue. Come in, say the blue cry out country. Oh, you Apostle. Nyame Yahweh Shawate. Nyamia ofre wono. Onye kese o abrabom. No ma content no ma o ma mbie ye ni se ya o mfa nyame asa no mbie ye ni na de omo asom betie Erade Ishraw nyame blue akwankyere blue na so phone bia begu plan me okon adwuma me manu oya na wo dia no masa we din some for can some for kire wo yes well yes no be catch say on ka 11 look 11 yes no be come di ka catch say na no ya first what o go so ba beton some funtu can some for kire wo na some kra de me ya to me for this of country 11:45 look me pacho look 11 yes Christo preaching ye 3:44 no 3:44 no wose munue yes na ka so catch a telephone Pharisee for say telephone Pharisee mo to say eda na die wose mo to say dan na die na enipa wonam so ni ehunu na nipa nam so ni ntimi ehunu na emna chefo mo ba ko bua se 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 desi won mo esi wo be se hye emu de tan ko emna chefo ba ko bua se emna chefo ba ko so de pagya ni se papa mbi se chefo wa chefo yesu wo kan sa dia ka sa dia na boy adapa se ya no mo se mi bodapa mi bodapa mi bodapa ade mi chawa wo se adapa bo mi ma bodapa hello Apostle Apostle Yamin sure why Mami Arabani Apostle Yamin ya kasi ma Dallas Texas US amen Apostle Yamin ya kasi na me say me kai say me be me kwa war problem ma asofo sika mo din wo me nsem ene akwan ne oil anointing oil and a different color bi oba me fia na me odua so just imagine say to me yet oil DHL 3 days fi Ghana the bremi wa ha wole ba ku ni na chi pass off in Kesiaga awole na egu kojo se ni o se me ye bia me ye nti no si adia asofo me si me apostle me si me ni ada ho ye me sure me sama woka na me si adia ye na ye ni ehue o ye sra yankopon se coronavirus oni ya ntina na mo de ma onkum nimpadua na ye na ye ba chena sa na ye mo de ye tie wo preaching because wo de na be bo he no kwa de he akwa hima mo apostle ye betie enya ka coronavirus say ye ne tentama ntini ya me sure apostle ya me ya o ka say ya me ma wa hoode on wow na da wunya hoode mu embra na ya me nti ya hey Ephesians chapter 4 oh ore fuck me and be your boy na you just somebody shalom Yahweh shalom ede nyankopon ase se wahwe so na abri abetomo ede nyankopon ase se abomo ho pan na mode ensempaya etesei ede abre yen eda aboafo nso so a oboaye na ka efi wo mbotom so yeda ono ma akaya wada wo ne memene da nyankopon emo omo onhye omodin na babibiara sika efri baaye no nyankopon enhye ho amama onhye wona adekurade mu mama sofo na menhyira obi ni
amaya akwantene ne Nyankopɔn hyira koso a na koso emma ensɛm no enflow sɛne da bia woyɛ no Nyankopɔn ɔnfuo nyinaa obi wɔ hɔ a di obedie kura ɛna mo nso ya mo ka so ɛna papa me anya sɛ ya da bi enibo kitua bi ensua wo kitua bi ensua enibo mesrɛ wa obia ne me sɛ nsatie nyina nyɛpɛ eti mesrɛ wo enye sɛ okonya kakra kansa ye obi a na hoɔden betimi na obi wɔ nso so a ketua ne kɔfro obi dia na akɔ support no so anya nhyira kakra fi ne die no nti enibo di obetimi wa hoɔden betimi fa support na minti be mra ya wada nti mi samra na memre da no kwasi ada na bibia sempa ne flow di omo yere de eto betwa ye benya won ne be sori agyina asi saa to kuro na no untimi nyɛ saa nkɔpema wie ye benya obi obesori onso be sori agyina sɛ twema sansamfo we nkɔ ni ogiri sɛ ya wade ni sɛ beka obi akoma amu bi so asori agyina sɛ kwambia mema papa wa asam no akoso no ebeba di sɛ wo kotua mo obi so obi nyɛ da bibi nkuntia no de emoa ka wo aduro na ko aba simple moye mama cho si chesi mama we chesi se dia wo de fafa na emoa mo ya mama ho ada hododo mo ya mo bia mu sɛ mo tan asɛm no mo ya me ba me medwa manu me ba tso metra emfama no enka sɛ hunu kwa me fitro krunkrum na kasa kyerɛ wo mo na mo manya me ma na ehuna mane me sra mo bebre da me preach am family ho no sa da ne de no ma church quotation no ya pon asem di mi so ani and apostle me nsanka quotation we na ma shada so mo check me me mo family me quotation ma mo na da ba fam achi de na mo tata na mbuafu ya ne quotation be ba bo am de wo pe no de akọ kyerɛkyerɛ ba de be fa wo de achi de no wa dwalai and na mo hu sa me yi obi a me nya one way me man attack inu ma preach ni ba na to ho a e fa ho anu we twa wa ti sesekan e twa wa pe no kom ye ukro fast e de bebe me preach em fa ho na na mo bi so fie say Yakop ya wa so pese say e fie on foso yom ho aduro na pa na say twa na besi ni twa besi mi so bi na twa besi so na wo twa si so na wo adwalai kan be praise you wona asoma me Bible say mofu nti ena madani the armor of God no ato nkyai ena Yakop akodia mo dia atonton ena we bebo ho ban ena we bebo we be sanyema na mo yo munyai wo kai Romans chapter 16 verses number 18 na me pon 16:18 wase bien wase wana motesa no asofo na mo tonton sa anyema no omo sum awrade Yesu sum ye awrade Yesu o na emomu no omo sum omo yafunu ye stomach pastors mo sum yafunu what the touchlamade what the touchlamade na we di we confie wo kwashi wo fie ba ifo ntimi ma ho adokodoko sem no dia adokodoko se we bo wo ba na krom wo ton ade e beto e no mo de dada wo ni boni na kuma wo ni boni na kuma na nipa di we mu achi Yakop akodie na nkasa wo ho fatini botini ablabo fa no krebo wasene fa sumje pabo hyaw nan oh yes na fa ya jinkwa jigini gina ene wo cham na penya ko pasam no a ayen twanta no na fa ko je chedai fa she o kan ba bia wa o pe ba bia wa Ephesians chapter 6 verses number 10 to 13 and aka onyankopon akwase mun sori nyina na ye hyem akodie fa video fa picture na sa to so bio na mo hwa akodie no yes ye dress eni ndo gidi ni bia say na what hu akutade eni nkutom debi eni bathroom debia akono nya wona mu kon debi hu ntokwa yes the Bible can 2 Corinthians 10:4 2 Corinthians no for the physical battle no the Bible was every say yes sir yetu no yes sir yetu ni nano na akodie no ye de kono enye hunam de enye hunam ntokwa no bi di nkuto akokon na mom eye de onyankopan nim say eye de onyankopan nim say ye de bedwiri impia kase o di to mi na ma ye de adwiri eni to amu tom eni sofo ankachifum eni kalandam eni stikamu mediasi na me fama na ma ntuja
Somasene. Ketu abiensa. Many money to get and omedi ebegumi dinase. 0242 32 71 72 0242 32 71 72 bet me aframe. Odi bi so sania emfa ho. Ketu abiensa. What? The awo odon sam no dem. Bet me asa afre 020 72 11 337. Mabuafo nyina obodi enhram. Amen. Mintimi mu bodin. Onye makuma so ade mamu. Amen. Ayo wa mudidi omo no omemu nsa sansa mu odwuma bidi. Amen. Enya me nko na me bie ne mani. Mo nso mo ka ho bi. Sansa ma nyi muti one day a me ma. Nti menemu ena ebie Nyankopon mani. Amen. Enhran kanso wa fasa ade so ya to ho so. Amen. Se de obeye ni. Amen. Na minim se ebeba akuntabuo mu a ebeye wo gie de abrewo. Na besa boa wasetinam na beye bambo de amawo. Tini akudie bi na oguso hia no. Oh yes. So we support the word of God. O dwini wonu bi hu. Oba de nhyira. Amen. Wonye wakoma so ade ma. Tinama na egu ase no. Wo famu bia obetimenka. Mesumete wonka. Wo famu wo nyame a. Anu je se mashada. Me pon akos no ba du ba bia na me de ato silence kakra. Minum ne etu fe na eba anu bia mfa no je se ya sheda. Misrew. Mo me nkwa so ban kakra. Ye ma ju se betu ama so saa. Personal na bibi shama so. Kitua bi na mentini eno ba dia do bi. Edu we metene clear. Yes okay. Emu thereof. Papa. Oba di nhyira. Amen. Bibi wa me ho na first opo amia. O de ba meje. Na me abo adwuma no. Person can say me yan me aba David you say yi bibia me be preach ya me be focus na dia she. Bia ba clear. Oba di nhyira. FM for no amode but me ba me dey me yi me dey dia ma me kama me wie pen na tu me dey so nko. We yes nko pa. Bruta. O ma we bi kra wo ho kra esa ye bluetooth make me to we make me asore gina sem person so gina o me ye fo make me sign we. Eye bruta ye very powerful. Oba di nhyira. Amen. Wona na mo so. Amen. Mini bibi aka aseda every the obo so bo asase de ho. Na ne do emra ye nchen. So kwan abefa so a asempa ne be kon so be ye. Better was. Amen. Pastor Mensa kasani empon. Yo apostle body ya we nhyira bebre wo ene nchechira wo dia dom wi ase afa ne nyina. Odofo ya we nhyira wo so say waji bre na wahwe dwumedi ya bedum pempen so koso na share o sha eti se de won so o tre asempa no mara di bomodin ya won kwan ya menhwe koso na share obetu di bia ye status baby biara so what you say enu onyanko nya daje na won so share a social platform bia wo ho ade o hwe screen mechanism am na frame e da screen no so ba me say bobo 0049 1578 522 4048 0049 1578 522 4048 Italy with Italy so here screen so a da so frɛ na bomodia na on betchero anamo a yetu bibia ekoso kama ewo ho obo ade shafe so wo Ghana ha na person ne yetu anamo a sisi a mampani ebie kwan kakra ma ye na apostle ka se bibia wa otie on krampotem nyina no sisi a no new source no sisi ye hia ewo headquarters emprempren ye hia o headquarters ye wo awoshi enya market ufika so eba ufaka ebesi ewo banyada baby obesi ho a obeti ablekuma mpoku ase fru neka so usi wo market abisa se ukọ baby apostle kwagyeman eya sorry no eho a obi abekere ododo ufika nation so a awoshi enya market la pass awoshi enya market eho na headquarters no ewo ufri nsawom ye wo poku ase ye wo eye udu poku ase kase ukọ eye Queen's Park ana Pentecost Park udu akasa wo Jacovic Academy yesi asori dan ewo ho so what you say bibia ekoso kama restriction mpenifo di gwa kwam no yedi nyina ye djuma kama afin so woni ehwe wo tema ne important mo tema do wenya afie nya ne nasifo nyina ara ahyiama uteshi ngwa ye hyiam ewo zenu ahyiama zenu
aha ahyama nzeno wo firi ahyama ekwa wo fa atade kaka na kaso be si ewo container wo de osi container bi say en fa na eye oba tan school complex no ewo wo ba ya ho kama yehia mo aginkyerkyere bomodian so beto na mo bomodian na ne dia sempa na chi tenti afen so kofodia ye won so kwa kofodia won so kwa so wate ase e to hwe screen so a eda so kama kofodia na man da so fa na frɛ ye wo kofodia enso kwa ɛhɔ ɛna ye wo takrade so takrade e to frɛ e be ma takrade omo baby omo kon de be ma bibia kama bomodian wate asempa yi entena so misaw hwe kyira kwan na obi nim de edonko ade ebe kye so obode nhyira mo enye obi biara kese yeda mo ase amen baby awo bia pesa safo mi ba wonso fa hosi wo nobody emfa yeso nya wagye amen ema wo nua no a satan wi awom kakra kumase baby ayehia na de betudwa nimisa mo yira mo mehwe kumase platform no so a nipa guso no easy nti me bompa yese baby ebenya no de bi ebenya bia ni so nti na efesu eguso a ye pe baby eso na beboa yen sunyane fo munya botre yeah if mu amaka Cape Coast mesramo ye gusu pe baby ntu wa benya baby no ma yasote a yeah ya de betudwa fa ho si wo yes tema fa mo si we nu kwa no wa mo pe baby ho ma yen yeah ye gusu ya boabo nyankopɔ twedi ampo ne ma no ti fa ho si wo unya baby po frepe na ma panyifo atuka ba abehwe enwa sabe beka efe aji bia unya boy amane ye bo panyi na amane ape aba kutuaka pese nyankopɔ asam eti nti mo fa mo ma fodie amen na eye mo so madwuma asam oyo no meda mo ase amen me na malibio 0242 yeah 32 7172 MTN pese o send bi kakra fa so ya wada metimi ade agina so dia ba fa dom yen kitwa bi ensa yampom wa bia yesom wa bia mu e dey support the word of God obo ade nshram 020 72 1137 with me afre mo so am platform mo kama kuma ntomo yam na ya monitor tina men shedan kasa ya monitor ya to yabo ye ni tuyem minimpa tina ma stop us of sem no ha tina ma stop asofo sem na obi say o me bana no abenante ma stop sa ne ma nyina cause obi o ya sheda spanish so oh yes cause na no obi sheda ba platform so e sheda friend komo kokumi sheda obi ma ni obi ni member no wa kwantuom sheda ye lie say was anyway na mmesime nkwaje ai me o de send fa phone so no ano it is any one platform no so nyina debi say the Israel tie no ka Bible no o ka Bible na Romans chapter 6 verse 9 tie Bible Romans chapter 9 verses verse 6 o say dey enye se ebia nyankopon asem ni mu atu efiri se enye won no Israel nyina enom ye say nye mo platform no so nyina say nye mo platform no so nyina ne homo ka se bitie enti mo amo so hwam ye medam ase se maso na gyina say nyankopon mapa oba de nhyiram bebi impete kubie wura ho na ye be so ne so oba de nhyiram amen no nya akoma so ade mai mesre pastor chei bomba ma ye ne etiefuo nyina adafu ya bomba ye oba de a odin ni yawe asedanka odin amen ene ona motumi so amye de won sempa bawe ayi nka odin wasem atofom yesro se men so abase de wara nyakopon wahye okwankyerefo yama yen da ya bompa ye udim ja wako ode sempa ye ba show raden sa papa de ode ama no ode abara wo ma ahoodin bia wahwere udin hye ni mu da na ma na foforo na se wasam ba papa watima be kan de bodo so de akere okwankyerefo dibu an ma yen da ya bompa ye udim ja adwuma papa wo de yahye yen sa ye di na wiye mere mu show raden sa ya desre de kasene se omo pe adwuma yi seye papa ye de omo hye won sa abreto won semte papa ye so onu omu ndi se de se ema yen anano bi obi sode tia wakoa Paul papa ye friend Alessandro one Paul ediesie Paul se erade ntua ne kase de nyuma tie omo a omo kutie adwumadi a wo de ahye wakoa apostle konsa ejapa ye sro se tuom kase de omu nyuma omo ye nyina ache ejapa yama yen da ye bompa eja TV station so sa ye be hye adwumadi se atumia ensura de atumia efrimpum
tumi a enam wiem esori tie dwumadie ne yetum nyina hye wonsa ya bom paye so so be bromase papa no pagya TV station na TV station abe kra be hwe wo dwumadie di wa hanti ya da wase utumi ebotumi nyina so nti agifo nyanka se amen 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 Yahweh enhu yatamfo mobo amen no nsa kira wo amen tumi biara akutia wo Yahweh insani omufrim no mani so nti wo obu ana efie mkonya na agije no Yahweh hu omobo mai amen onchira metiefo amen omo akodie ne mra wa brabo amen wetimi asore agina amen bye 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 yo ebusiafo ide radio asumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwanjisem dwumadie abribia Apostle AGYEMANG wadi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo se de ofuduapa ena ye piano ena tre kronkron so se according to Roman 4 homa etidu jijemu eyimu dunai wasi ebe